Yes, I am not sure. I'm going to say, I'm going to say, that's a good side. That's all. Why? Say a very thank you, Akoma FM and Media General, for thinking about this opportunity once a most often than not, people think that once you are a prisoner, you are an outcast. You didn't even think about you. But I always say that a lot of the work go into them, and sometimes the donations they give it to the people. But we also want to acknowledge the effort of the senior officers. Once you see here, I think there are about 10 of them. Yes, please take them and then present it to the senior officers for. Establish here because the Muslim are famous. I know how we are asking people by and one in town. Yen design my wow be town. Inti we no the best remo say and come more quite at least 9 year plan the bet my 10 years be my customized one. So that at least na size can be the bet my boy image because I dey here you mu be area no one any talk a dream day. And my own papa na show be ban of free parent you be am fie na and why be the support. So we beg you say whilst you are living, just let us do about 10 or 15 years for you. A yard goes for 50 Ghana cedis. We are begging you, yes. So at least if you give us the go ahead, so that within the week, now my officer in charge, on a day on a bread. Now yes, you can't cry, be near free. Now yes, you are a day at Damas. They including some of us, and then our plan to come and do a council. Then we have our 8th day, and the So when you move away, I'm a car, I'm a social media,
KGH. Isaiah King. Ah. On the horn or down? On the hall. Just see horn. No, you are what? What you never saw you. Yes, I am measure. I am a municipal. That's a good design. Why? Say a very thank you to Akoma FM and Media General for thinking about this opportunity once here. Most often than not, people think that once you are a prisoner, you are an outcast. You didn't even think about you. But I always say that a lot of the work go into them, and sometimes the donations they give it to the people. But we also want to acknowledge the effort of the city officers who are this. Once you see here, I think there are about 10 of them. Yes, please take them and then present it to the senior officers for Or to say, Oh, your bad. International. good morning. Yo, so it's a little bar along that. Christmas. I'm a kaya. I'm a barbecue. So they are. And then this way they get the I'm a
sanitary pad from here to Sanyamani Tosso, biscuits, and it's in the Roman. Your mother been grandma, so you're close. That's here. Quite no, okay. Animal, here, Damasi. Namichamo, the farm part of the chip. As I say, now I'm promoting some program. I am so by and then you for my podcast. And then and precious some career being so for the government of the army. Now, when you are not to me, that was some of the words. The area I want to my young priest of the program. It is a little here. I Akoma FM yẹn yẹn na nkɔfo a wotie wɔn ɛna wɔn a wɔhwɛ wɔn TV ɛna wɔn ayɛ promotion wɔn adoɔ yɛn ɛna yɛde sa nneɛma wɔ yaba nneɛma a yɛde ba yɛn no hɛ ntaade wɔm mpɔpɔɔ wɔm drinks wɔm ɛno wɔm beans wɔm gari wɔm biscuit wɔm kasɛbi biara abɔ na wɔm ndenya nana di na kuma atɔyɛ no sɛnea wɔsikaeɛ no ɛnɛ ebia maame Akoma yɛ pharmacy nyame hyira mu nyinaa ɛsan sɛ tem bia prisons yɛpono yɛatoto mu nti yɛ na amanfoɔ nam abɔnten a monhu de esi wɔ ha nanso no yɛ play important role a ma society asomdwo ɔmo a ɔmo tumi da yɛ sɛ so nipa e wo ha ebinu mu abonten anka asomwie enni ho na mmom ni nyina chi Akoma FM akai se saa nipa na e wo ha no ho hia so ochina bi no o firi ha na o ba ayi a abonten a o matumi ayi nipa papa enti no o ma de ya damasese mo de saa de niamai abrɛ ye de be mo ahu saa manfo do mo wa abonten enti so obi wa adwemmɔne bi so kura wo ni tima yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nsesa na ɔmo pie nso a yɛ wɔ abɔnten no yɛmmɔ mmɔden na yɛnyi ɔmo ntum sɛ bɛyɛ a ɔmo betumi asesa afiri ɔmo bɔne ho Mijina ha na chese asemoba ana anya hwekra na menkwa na mijina yolo ahoho ewo mechi muni bono munya guys nti muni bono babide muni bono wale ni bono thank you and mena guy nti mesra sanka monyeko sanera moya no na yentie de edomo abafie ha anopai ade nchi Akempa eni akoma pa a mo de be nanti abomo bra emfa wo ba bi amowo wo be firi ha mo be ni pa kese daache Joseph emre bi wo de fiase okoda enye de boni a wo ye ne mu bi twa nto so nanso obega na ni hwe awurade no ye na dwen se obegina ma kore emre bi sunya no kore ebedi ma etimi hyam nkora se emfa hu se empo se nipa kora na akoko mu a eno ane se obenya ahunu anopa bi kan se bi se mistake enye killer mistake e teacher mistake in community
Nemo mistake ni teacher or chiro and Yamapedia woman to me as some what in the Abrabo, what would you? Now, Mitina me and sir, if you make queen, and we are then betting in much. As a prisoner, you got up and said, or be full the pen. Now, what back of a year, you're tossing your prayer ever for some of to learn. But you have been your lumina and them as a original of image. Now, you are the Nasia, Ham at your mamma. So, one Cassava full pen, nothing. What two among not any and the Montoya can my prayer near my piano won't carry one. Napopo Shamo, not the Abato way of Biano, Shamo, and Nemo. I dare fear you are seen higher this year, and a pie with Germany and then we're both so Napopo scar. Now, what may I hear? I do not share among the Napopo. I don't know once again. Don't know my said I ended up. I know we are asking before my and air one in town. Yen design my wow before town. It's way no the best remo say. And come more park here, at least 9 years plan, you bet my bed 10 years be a customized one. So that at least na size can be bet my boy image because I do you move be a yare no one and it talk a dream a day. And my own papa now should be ban of free parent you be and Fiona and why be your support. So we beg you say whilst you are living, just let us do about 10 or 50 yards for you. A yard goes for 50 Ghana cedis. We are begging you, yes. So at least if you give us the go ahead, so that within the week, you are my officer in charge. You know, on a break. Now yes, you can't cry being a flu. Now yes, you are at Damas. Including some of us, and then our defense to come and do a council. Then we have our 8th bed and the wall. 8th bed, we are using what day. Nyamamuna official pa ewo kwai shonkoso enne 24th December 2024 yerade obeyanya ena waye no waye amana broso ebo adwen ene entiase so bebi awo bia se wudi bronya no se wudi bronya ne bi no afina to no nko ade yema official pa the final edition of Akoma for 2024 ena enne yede ebro na ye ka se ya hye ebronya che enen so ya sa ya hye ebronya che san se ne se dwumedie na kogu a mubehu yen na mubeti yen ka biemu a je se nyame de yen kwache na afifofra ye besimu no January date ne de yen hu date no dem January de ya ken so wasene ken ye bebe adwuma na ye ne mo e de Akoma nsam the revised edition, the reviewed edition, the whatever edition. Yedi ababe she afino asefofre ne ye ni jensam nkwa e na yedi ebremu e na ye ni obi enu a ye ni bedi nkomo wo fie ha ye production team na ye bebo ye honkomo ye stories na ye bi no feedbacks a abebem e na yedi ebremu na ne pompon so nyina e ne say etiefo maboa yen ama ye dwumedi ye di si ye ni so say ye kwakoye adoye e wo central prisons e na mensia prisons no maboyen ama ye pono abro ya dwen ene ye ntiase so san say and now to radio little station bia ono so ye appeal for donations omo koya rekunafo omo koya amasabio nyanka omo ya ma erisia omo ya ma wona woni bia e wo kwan bia so enti sa wo so wo ye bi na wo de no de ye ka say the difficult of it na say etiefo mo boa yen ahwefo mo boa yen yetimi ya na aseda no e wo say ye de manyankopon
me ye de aseda no enso e de mamo mutie ye na mo hwe ye me kasa ya waso ne kasa ne de ye be kama. That is how it has to be. Yeni aji papa. Me dey e de Beatrice Biogabra me ne me nuanom e na enne ye san de Akoma mu nsam dwumadie no ye de ebremo na omo so ahwe mu Christmas eche. Ewra na wo so de enu hu so me ba ye me wo se me enu hu a e na wo tiri so ye den a e na wo timi enya me enu esi tiri so aha wo wa ofie o ekuya wa na ye kwada ene ye bunada echina yo na ho ye de ho aye fenso ai red right okay e de nyame asepa ho aye fe we nya ne be se ebisa bi o se nra no bi sign by afama ye na me pagi de ye nya bi adwoa eti say e de nyame ase o so green ye fe me das mama se ja wa neja monje mu fansisi mutiri so okay na bro nya na kia ne ke ye be hyeche ye be ya hyeche ye di anisa nti wo ba sha to mu akwa na se ye wi obayi ato anti be meyi ato wa da be age se da ye be adwuma ye hye adwuma ase nti wo sha confirm se ye be adwuma ai ye de nyame ase papa yo ene enkomo no wa nti me mamo nka priests achede because priests achede ne de ye behind the scenes e run ye be kwa yabo afo ne we ya boafo ni wi a me hye da domase me list na me wo no nti na wo so boy ya boafo na domase hwonkoma me ma je so ama no boko okay esan say omo na aboa ye beji dwumadie obi wo ho no akọ beka se se bio na nkofo bi na ye omo kode anka me yi ma advert free ho enso ye be me no mienu ye be so mu obi ankoi nyame ne ye boafo nti no oyi omo LPMs na wase adom ase amayen oyi anu adom ase me so me family list na me so me dom ase nti woni enko ya boafo ho ye hwia ye bedi nkomo me pacho mate me da se papa Aunty Bea nyame nhyira ebusuafo ye ko na ya peska e de ama Aunty Bea de bia me ka me so wo de sika no e na ebo dwumadie no e ho ebra de senti ya peska no a enye yie na de osi enya ni special ye do masi enti ne yesi nipa ya de a osaye yie se bi baifo ba ena nani enso ade ye de se bi mpre dua se enya baifo menti ye ni so ade papa ade ketekete na ba ya ma ye no ye ni so pa ye kire ho ani so e ma hu se ju ade a wa ye no aye ye mfe na aboro ya adwen ene ye nti ase so eti ye de afiwe ekoguo na enne last edition of Akoma mu nsem live on Akoma 87.9 FM ni onua TV so no na ye ka kire ya boafo nyina se nyame onhyira mo Erade onya mo kese amen Erade onhyira mo nsa no adwuma amen na da ne da nyina ye tenase a monye sika ne bi ade abeso ya se amen de amaye no eboro ya adwene ye nti ase so ye ntimi ndam ase nwie ye de twedi amponyankro pomba se yi adom no ye de no ene dam ase onhyira mo amen o mama mo moriye kodro ase enwe de biara da na wonhyira de moton eso o matofo mra na munyes kan bebre na fa be so Akoma mu nsem sa Akoma mu nsem dwumadie no ase ne senti ye be ko dank fo akache Dank Herbal Complex Limited Doctor anopei ewiei ya boye mu ase ama ye se nyame onhyira pa na onyo kese wo kura ye musa e de abedu sampempon so yi ye se nyame nhyira na de wuye bia no enye nhyira abusua doctor se yenka ncho se brana kache na yare bi etete wo abeji akonwa e wo nipadua ni mu no wo se yenka ncho se yade no enye ne tena bre ne ho enti bra na onka na chi onpamo no e ma no ensan ko bia ya ofri e baaye nipa nyina ekọ no wanko bia na yade na aka wato wa ya na akoye ensem bebre ya na akoya rehosem entu bekọ na beba agese wo apomuden mapa ne senti na mekanfo dankefo e de amawo Dr. Sanyal wapi wona kache na emom de wawedali mu na wono wankasa age ne ho atuma age ne ho adie na omanfo nyina asan ase e de ama no de stamp watim to say pan no eye enamu enyarewa hodo enti wo de sebi wakodi agoboni bi na ewi ase akoja wo so yade se gono syphilis candidiasis ne chlamydia mesrofani nyina kopie mu e wo Dank Herbal Complex Limited wo mo akache na mo entu ase emfama Dr. de yenimu no e wo sa yaresawe e ho wo se yanka ncho syphilis ebetimi am abodam
ebetimi so amoni efra entina ho masa ha wei ento wansa na wapeda nkachi akwan esan se mihu yanka wo yi obi ani ho a wonya no aduro entifo ni chemu ewokuma se pechi number 2 wone City Life Hybrid School no na ehwe animo na abefre no dia na wafre no ewa homa wei so ewo 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 now for Dr. Danka obeje woso na bibia so etimi akonkan enu achi woso wo abibiduro sonko ewo adwaman so enti ya pebito ewo herba ne pharmacy shops ahodo nyina mu kwa so pedank enupa no dank eba me chane ne nkro no ba upebi ewo ho na eno so entu yade na se emfa emawo de yadru so no eye Currentic Ventures womo ena de Zahara Herbal Products no abebusu se ya chapo ewo maimo anopai Currentic Ventures Dr. Penny awoda no wonso ewia anopai ko he e dia na me call ye ni anopai se no nyina na tie dwe mu na anopai e me nwanwa kra ewia don kwabo ewia yi enti mesrawo mo fa nche me ne sa na ani je ne broso nya de ne tusu amba afufo Currentic Ventures ewia doctor onso ye boye mu asema o yesi nyame onhira papa na onye okese de uye bia anya nhira onhira wonsa no adwuma so waya ama na broso moye ma ne ye fedodo ebenne ne doctor panyi yesi ye damo ase se ye nhia mu anke be ye den nyame onhira mo na de mu ye nyina no ayaresa mosa no amanfo ntemo nka no momra emagi ayaresa na sika ne mra bebre na mofa bi nso akoma mu nsem asense de be ya bibia nso betimi akonkan ne senti Zahara Herbal Products enupa no ewo adwaman so ye wo Hindi Herbal Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules ena fe Zahara Mixture no ankasa entu ko adwaman so a wo so pe Zahara fo enupa ne bi me de bia meka me say okwa kade eha nipadua no kade etiti nipadua no kade ema nipadua no enya ahoto no ka kire omo pharmacy wona abekwa no cheche mu kire nipakro te wo wosi wei na hamie na mmom mepe Zahara fo enupa no bi obehwem no wayi de besi tu ya de ne besa yade no e de amawo enti mesrawo fo ne kire mu ewo pharmacy chemical ene herbal shops ahodo enyina emu o kan shi drug lane and crime for no ko wono ma stores no esaso ni nyinara ubenya Zahara nupa no bi ato ewo ho na dodo mu dia na wafre eye Zahara Herbal Mixture ene ni products no enyina panyi kwankyerefo da no ewo 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 obeje wo so na edupa no a wo pa to no wo so anya bi ato etu ne doduo mu aton enya emfaso bocho bia ya dru no so no eye grow fine Dr. Dr. Semensia Dr. Menses Dr. Seyensia ma Dr. Nkia be ye denie Dr. Abedum Ghana Dr. Abedum Ghana ma Dr. Grofine nyame onshirawo erade nya wo kese erade nya wo akoma so ade nyina emfa mawo na wonshira won sa no adwuma wonu adwuma yefuo nyina yese ye de twadi amponyankropon edam ase erade ntere mo ahyem o ma wiase nyina anti Grofine nka no wonte mo nka ewo kwan sonko so ni jiemu ene ne papa mu ne santi ye kwa Grofine akache Grofine won say ye cars ne nam ubehia car no Grofine odende aye gina hyen no na eto adupa ne bi ekofie esan say ne se wanya Grofine yan si fie a etese wasa kapoma no wandwam wan kwakura nka ye enye se ubet na fie wa bra woni Grofine e wo ho me se ya monto bi si dining table no so anapa no mu nyina amadi awi a mo befredi no na obi anum Grofine ansa na motu atene esan se ebeboa mo na aye nipadua no ejie throughout the day na bibia so atimi akonkan the san to benya Grofine ato e wo pharmacy chemical ene herbal shops nyina emu Grofine eboa nipadua no
esiesie nipadua no entini na emu asisie ni nyina no grow fine ebe nipadua no be yisa ha no nyina de free ho ema no ato ne din Dr. Menses say na ye Menses ne megie eba so ani yase ye yaka ye dwe ye da ho saa Menses ba ko beba ye bebere saa grow fine environment ene ha we nyina e free en so ama ya de ye ho ne santi wo ko eye Misty Herbal ubenya bi ato e wo kejeti amrom Happy Dank ewo mrom Smart Herbal wo boase PFA ewo Tafo New Road Kolinak ewo Ashtown na Kings Walk ewo Enkrempumpuni Mantemo dudu mu dia na wa Fred Dr. Grofine ewo 0244 596532 0244596532 Grofine Herbal Tonic was it makes you grow fine ebusia yadru yankase ye maame ho ya de nyina ohene papa ohene papa bi Dr. Akosia Edua ya awoda Power Specialist Herbal Hospital ano mama kache ena wiai ye demo adru ye ka che mo se ayaresa nyina fie ene ho ne senti yade bai ena etete wo yade bai na aka odihye bi ato dem yade bai ana ama wontimi nko wontimi ma yade bai ana ama wafo esre wo twetwe wo mesrew fani chemu ewo Power Specialist Herbal Hospital wo mu akache na sa yade ni nyina ebedwane efri ni peduanim won se afi 2022 waje abasobo kese bi ewo my Ghana imu ha hepatitis B no ene e born abaso Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association wo na ye awards bia wo nam so ede sa abasobo chenchirenche abasobo kese no ede ema no enti yade a ye fe ne se hepatitis no de fa ko na ontu ase emfama fa ko ba bia okọ ba bia bedu sika di ama be wi ase yade ne be ka so na doctor Akosia dua ya ho de power ho de okọ a yade no edwane se Oliver no ena swade adore ho a eno so so ho adro ho siatika yade na so to ansintini na etwe wo no eno so fa kona doctor entu ase ema se wakobo ball amadompe nu abuo anasa atofa wo na se mpo wate ato amadompe na abuo no wose fabra na onkansi ani emfama kwampone osa de me se otenete o na do tatasho ho no a okwa eni gina eni sima na yade no edwane afri nipadua no emu enkrabata ne doso eya ahodo miensa entitie ni ye wadaroma eni diemu bia ye ben wo no na odwani ache makoje wayaresa enkranfo ye kwakwa benyapo kwase ACP Main Road ehonoma na ubehu Power Specialist Herbal Hospital afeta prade ye beko Anaji Estate ye ni Anaji MA Primary School no na ehwe animu na kumasefo nso yakọ eyefe yase Lake Bosomtwe Kwantempo no so oni Jasbo filling station no na ehwe animu ofro shine wa ya ka kire mate no usu besi wo Aya Junction ye besi wo usi wa utwa kwan ni mabonse ebronsa kakraka boyi na esiwo ehone Power Specialist Herbal Hospital monsi ya twere ni mu Power Specialist Herbal Hospital kwakwaja ya san wo ho esanse ayaresa nyina efie ene ho yade nyina so last stop ene ho na odinimde eni suahunu a wo no ede aye enuro wanwaso bi aba edwaman so eduro no eye edua ya Herbal Malamix malaria fever and afa general body pains asie ebetu hebaton Herbal mixture eboawo na ebusu immune system no ede amawo jirikaji Herbal mixture mese wo be maya no bi na edi omensem cough care Herbal mixture wa wabo wache wanatena wo so wo se we de yantehye wa na etete wo no wo hia cough care Herbal mixture na efi Akosia dua ya ho no ebetu asie ede amawo obo wa na wo jonso ho amesere pedro ni binom na enyisa ha no nyina efi ho edua ya Herbal tonic wanu mu ato wontimi ne di okokata so a wontimi na edupanu nie jibinom na onso etimi edo ho efi sa enyarewa we nyina ho na enupa ubenya biato ewo Misty Herbal mrom Happy Dank mrom Freddy Mens wo kewo Dani Herbal shop ewo mrom Kolinak ewo Ashtown na open chiremu bi aburu media isu a Fred Dr. Akosia dua ya nanka so befa na wono wo abo enkomo 0200 383831 0200 383831 and 0244 544422 0244 544422 yabuafo nyina yesinyame onshiramo na onshiramo sanu adwuma
dia mu ye nyina no enye nhira yesa so ma mu nyina afishia pa afen kometo ye ahoden ene enkwaso International Prisons Officer 1 Aunty Bea era me da se papa pa mo amhwe ye na mutie beka se nene de no mahye ato mo boye ni sei no ye ni hwe ya ye de beda ye sponsors na se omo ba ha na se ye ka iska omutua e de kire mu a e beje mo nse benye ska kese bia o nanso omo ne ya ye adwuma afini mu nyina intenne yenso yaseda ye de ma wo se o se ye to ye bo na o ma de ton de no ye bo hu de ho yie e de ma wo mo se be ya afia ye besi mu no omo sign ni Akoma mu nsem Akoma FM Media General Onua TV omo sign ene yen aye edwuma biom nti ewra ewie ne de no emra so na semeso me ye me de na yenso aboafo listening kitame no ye beto ye bo ne aye ne de aseda piesie e de amama asra nyame nhira e de egumadwuma so na last week Thursday ye call Central Prisons eno videos no ye ya chem da de ne ye bese yi na enne ye ka se ye kowie dwumadie ne nyina e wo Menhia Prisons eye Akoma Prisons achede part 1 and 2 last week ye part 1 enne ye kokoye part 2 no enti part 2 no say videos no aye ready a mama ye hwe ye call Menhia Prisons na ehon so ye yi eniama na ye de koma awo no ye hwe ho no so ye yi eniama no ye wi a na fe etoatoa so a station manager oni ye koye officer in charge e wo ho de kasa I'm going to say, I'm going to say, that's a good decide. ama na broso ye the toilet rolls ekoye ye the doko koye ye the biscuit ekoye ye papa bi eheda bre ye nyame bi o say eno de ye mfama muslim inmate omo prison no na ye nim say ye de kwa ebia ye de kwa central la ebia na ho no mbedo so nti ye de kwa Menhia nti ye papa na wo de instructions share that to ho say enyama na wo de abre ye fa koma omo ye enkrimofo no oniama no ye de akoma wo mo chaplain ni hu yo say this is very good if sense ye share that troye for Muslim inmates inti papa oniama no ye de akọ ye de Congo ointment e de koye na ye papa duvet no de bre ye no so ye de bi ekoye no de ye share that say ye de ma officers no because ye nim say prisoners no omo da duvet no so me ka duvet a ye be konfa so hunyan duvet ye de ba dia bed sheet emu edu na ye papa no ye reverend omo no na de be che ye say ye mfa nko e no de ye say ye mfa ma senior officers no ye de appreciate omo so adwuma omo eye no nti ye de bi call Central Prisons enne ye call Menhia no so ye de bi e de call honom ena washing powder hodo gari nyadoa na free 80 a free dem ma onyadoa na de bre ye no nyadoa no e call Menhia Prisons ye das ye de chalewote e de koye ye de scrubbing brush e de koye disinfectant ye de koye insuo de em se de 150 bags kra ena omunya ya ye de ekoye enti no ye da munyina mase we ye de ye pese mo hwe se enenso nyame adom yetimi ekoye donation no ewo Menhia local prison no mo se omuni enkofo onim se Menhia ho prison na wo ho nti adoye ne bebre ho no ya na eko amanfom camp ena kase na enso eko Central Prisons nti enne se na wonim se Menhia otekokọ so na himfie ho no prison ewo ho no ma ebi ewo ho inmate ewo ho no akakakra no menya omedru 200 me sheda bisa o number no akakakra na omedru 200 nti enne yakọ honom nti mayenkote ye station manager Transport Nana Osei Asari ono ene die ni mu Media General penimfu anim na oye presentation on behalf of Media General ye Akoma Media General na wo ye ne ye kechiri nti ye station manager Transport Nana Osei Asari e kasa kakra e wo prison ho any inmates no edi nkomo mayentie ye station manager so Menchina Media General Akoma FM management and staff in the name Monaya de la Secretary ama commander and senior officers and me Pia Wapoya ama and Yemba Yabahe Ayasunku Nyayari Kanisi and Masipa Yankupon Unshira Wupa
Bible mo asedi wo ho no ma ya oka o se se mudu baabi na wo gye mo hyira mo anunti bra ya ba ha o gya mo gye yen ene fam so ya mo gye yen no yen so yen se hyire bia onyankopɔn ede ama yen na onam so ne ne mo eridi hyemo ene anope san hyira no ebi enka fidie mu na enka mo na so amen. Yo, senior, we need the media general Akoma FM, radio Juma, media Juma, near Nemum. The says, ye Juma in we are 1 year and 1 year Juma, no yen won't in Katamu, yen won't Komaka Chusi. As I say, yeah, a full so at toy. Nania, ye no one's who says you, and never been put on here, what the yen woman and a cabo, Manuti, yen Juma di Bakuya, ye, a friend of Akoma Sem. Tiny nyina ne se wiasa yakwa nyina sofokan adwene ane akoma enna yedidi dwumanti ya yese obi owo haupia obi owo amani bia obi abibi tete no na efa akoma hone de onfa bedan Akoma FM na akoma mu nsem dwumadi no yenhwe na yemoya yefi dwumadi na se ya ye nyama bebre ye wo won a wo ba wo abanga maneni ade nyina akra yetumi pe lawyers edema won ye won krofo bi a ebia na eyare bi na eha won ye boya saafo no in fact ye ne ye sponsors won a wo hwe ye won onia TV nyina ye boya sika no gege sika ede hwe saafo ni nyina ewo hospital ana ayaresabia ti Akoma mu nsem dwumedi a eye ye nuabea Aunty Bea ono no wa he Aunty Bea ma ono ana aya otsina gwem na ohwe on the producers ne panel members aka no wo achi ha nyina no ye de ba ehun sunsanso na enne anopei adadi ewa hei ye bae no de huhum aduan de amma mo sofo ene mo aka ho asem efei nya yere kan ni se enye huhum aduan kuto ne ye de bae ye de nsu e bae yede nsatokodoko by bronyemu ne yewrei insana yede by ne de megedie se dodo ewa hese se obia tumi anyadi sane sensane doso yede amu by yede biscuits e by yede oil by yede by ya in fact yede chalwote ni ade nyina by toothbrush kra yede by iti yede sabe me nyina ade apa Sibra yeri di bro nyai na yere ka Yesu Kristo na wode ye nyina yemfa odom bom na yehu se nia Yesu Kristo bai obenye no adubi na Akoma 87.9 FM yeso yeri di sa odoni de edi ede akire mu no ye beka ni se samonko to de nim na mo bom pai so a ma bom pai ni bi ede ama Akoma FM I want to see we so na we chima to 87.9 FM. Na Akoma FM na yaka ne say oda yen Akoma so. To make Akoma FM anu aka oda ya Akoma so. Akoma FM. Oda Akoma so. Na mishra munyina. Extra munyina. What's a manager or your guy rough? We na. We should actually TV no so or your guy name waware it's who person be can't cross via chopper ring challenge so okay kwa primama inmates no many say into station manager Ransford Nana or say sorry or no any D media general penny fu anim e ma yekoye sa presentation no e wo menhia prison nene the okaya ma manager say ye de buy the toothbrush e kra e de koye se muna ye di sin niama ye komo mu bi de mu di bedware ye de bi e koye scrubbing brush ye de bi e koye chese washing powder ni nyina ye de bi koye chale wote e na okeka me sin ya do no kra ne kumi no ai na insio Jovi travel for jobs and estate agency ono so die chi ene ye koye ma insio over 100 bucks e de card ye na ye nya no ho edada nti Jovi ye da se papa na ye kotie officer in charge Joseph Asabre ono ene da inmates ono ye commander ewo menhia
local prison ono enagina ono ne nimpanyimfo anemu na oje eniama no yentie ono so ojiwie no enkoma a oni ye boy Sabre, Deputy Director of Prisons and also in charge of Nigeria prisons and also the acting regional commander Ashanti region. Regional prisoners here na muna mede asakese amba Akoma FM any media general say Samri yeah observe the birth of our Lord Jesus Christ ojina ho ma odo monso ma beye adoye te say amode sa ni man ye beche prisoner for you and wasi bebre na wa free say so be a prisoner ni na order fiase dia na ese ejai no aso sa for no na ese ye omomwa bebre ni wona ebi omwo ha ebi na they are here because of some circumstances bebre why they didn't get money to move very high good lawyers. Even where they were brought up, led to their coming here. So I say in a responsibility, say a boy, I reform more, so that said your hand on Kaya, they are before this child, Bebuffy, or bar, by be out of the home. It is a 1 mile for more, or bar, Baby in Papa. Said we are one Sunday year, fed the Emma Star community. He said, there must be free. The first Alpania will so that much the Ubia or Shayan, and I would see na unsia the fair far of my FM my baby almost o meyemwa nema bebre na ehia nuane nru nema o mo beda so mattress blanket and nema bebre nti we are welcome we are here we are not trainer ya beje bebre o ho munim se mansia kra prison wa ha e so mo tejansi wa ha nti ya na maka yan so ewo ha nti nyame kan gina ho mo bibia fesiakwa. Okay, nti DDP Joseph Asabre, DDP Deputy Director of Prisons Joseph Asabre ono eneye officer in charge ewo Menhia local prison ono enso ne appreciation na odema yen ode fa yen yeso na ye de abre yetiefo ene yahwefo esansemo madaroma ena mo boa yen ema yetimi ekoye sa adefefe ede koma wo no mo na ye wie yen before ye be right inside kwa na yeti so mo bonyu bi wo inside asori ni mo omunku mo sa se no mo sinkowi atwen ye yama ya be preachi yeso Akoma FM ye wo yen ye in-house preacher ye Reverend Promise Ofori ono adanoni ye call central enenso odi yechi ene yen eko Menhia nti yentie Reverend Promise Ofori ono so ni nkran hyesema ode ma inmates no ye ba se ya ti yakopo wo hira nyina ye ne ba ye ene mo amwo ha susuri bia na yente susuri e da yente ne se ye sori anopa edidi e pe ye da ba bia e pe ye fa wo bia ne ye wo su nyina tumi nanso so eno nkyere se mon kanipa e ba se be hye mon kran na ye ba ha yi a ye didi nkomo no ana me nya adwen bi se force se wo wiase nyina se soja adwuma police adwuma na wo se adwuma eni asofu adwuma se no am so congregation ene ye papa me prison officers adentina mekasa yeti amekasa ne se ye asofu ekebia ye de congregations hia ye no mo ayonkofa ebribia o mo ba ye nchen ye tuomfo mo tuyefo ye no mo di nkomo ye bibia san me hu se ye papa no nkoma no mo so wonkofo a ebribia o mo ne mo netia enti ano premisre ewade mpaye se ewade no okwaso nkopra so ewade no nyanse mu to na wonka won no mo ntimi ne mo ntina kopim se mu be free se kopim se Kristo be baswa endesa na mo nka we ye ko central prisons me kan se mistake bia waye bia wa be pia no mistake ene killer en community name mistake is a teacher
a chenny pad, dear many panny pan so, and my dear Bea, why you be our China Saint Biano. So when you bow so, Nessa Uber sign, I am one dry. A beside me, do it, Gina, Mapoma, Gina Bea. You have to listen to Adia emotive person baby dance over for one coin. Because Yamia sense a young coin near dear. But the Amayan say you're rich. Tinia Mammy was a brown way, Usheni ye, and you are Akoma and Waken. We are Sia Brabaye Bonina, baby, any Paco Pia, and yet dear Akoma, and in a watching, and Chirawo, and a Duco baby, I will be. So I'm going to a sandwich. It's a mess. And found Swabby Pia. Munya Makuma ye. And found Swabby Pia, you want to ye. Ye, what you need ye. It is a hockey to Ebino. What would see me? What will Shemino? One soup baby. There will ye be an aya dream pa. Nay, what dream ye. And for what dream and Kobunipa. And for what dream and Kosenipa. Think positive. Now, as you think positive, no, and yama yina beko ye edi amount, send ye was esi eko ye edi amount no. Now, I pay ye inmates no, bako ebejinemu edi asida PSC, and then yamin sure edi mayen na yentie ye inmate na ye ria surprise bi ewo ho utia ebi musuye wa also utie na obesu dia ono di wara wasema ba o de yentie ye inmate na o show appreciation ye ba. And I was a myself and friend, my dad, if you come on me, I beg you, and come over. Now, so we are mobile Akaye. Mama, the old Bible, Musa Mukai, a prison for any young car, Yamibisham, and above Yakupo vessel. Now, Oma Akoma, effort, and so, and see the effort they should be we cry special protocol bi and on my idea phones every my itimi edi try aya na yen pese ye nuan no moda na duafie no omanim ebeba nti nka ye ka se nka me se wo se o na prisoners night mo ko mo mai no mo we ye ya ko ho de ye hu mo but it is not allowed say you betwa omanim edi aba TV so amankofo ehu wo mo sign stigmatization a ewo yen society ni mu no obi kode fiase na obakra adwuma kra wo pe bi kra mpa na ehu ayeden edi ama no eni nti ena ye prisoner we obekasa no ye twa na chi eni omo ho no ye ntwa omanim amfa amba na otin sembo ni dede bia ya na ewe akire ho na ye nuanu ma omo ho no ena na omo ebo mo nsem na meka se ye was surprise bi edi ma ye ko prisoner we talenta egu ho no talenta egu ho no ne ye remu na ena BDP deputy director of prisons penyin na ho na offer no Aunty Bea your guy bi e wo hanom say nyame ya aduma 28th year di enim yent on de o ma be di new year no erufie na orane commentary a wo o chen pepe o chen little any o mo maka no into oye show bibi kakra we nyetiwa we show bibi kakra wo be sha local prison e dey share it efesa wo so mutie bi commentary na ye nua be ma no eye no mutie ni commentary ni kakra Let's
Comment to be an account media. What a go, say I say kitty. And once I hope say I'm a manager or a Barca fan or say I cry a share Madrid. No, Mr. Manager. Ball you almost say I sure say I share. The honey mates the baby na Barca fans. Na ye baby you run a comment. Yes, see obeda hono. And osia ye. Into no call hono. Ono se dia wakosia. It is omo na maye. Omo se Akoma FM kwa kro bia mbefa so a boy and our brandy, never found no money na ye adwuma no and de esi na ye KJT abiti mo di next na mo baby enti no ya kwani ye sponsor ba ko e no call make us na boni di Jovi Travel for Jobs and Estate Agency ye wie ya no si no abrantie o ma na sign ba fie abra onye hwe enti ono a e be fa no na oni no aye adwuma na ne sports career whatever it is no wane chana pe baby e de no ahye amana ye adwuma de aka ne de bi se bi manager ne ye sports team no enso be di ho komo na omaye na ye wiye no esa me manager oye guy e one us meto nyom na o me di asa nti omo ne mate no eto nyom e di asa ye wiye e be ko central ba o de me hwe asa ne kakra na omo ye wo e ho no me de me pie me nim sa me nim nyom 20 me ma anya bi Rani Peggy ni Anita mo omo ye na manager no ye worship leader and our praises leader. Praises and our praises. Oh sing praises. Na osaya sorry. Led the choir. Mo ye ntie manager bra why. Okay, enti na ewa pa but baby a image no esebi no many beba nti no yamfa amba TV ne so na Peggy na esa wo ho na Anita na esa wo ho na ewra na make say se baby a o many wo mo image na anim wo mo no ye ntimi efa na video no to so na kasa wo so o de shade ye Peggy na ya fa video no enti no ye damase we ye enade na ye koye ewo menhia local prison eni gia ye de ko ho ni nyina eye se ye tiefo ene yahwefo moboa ye na bia enene da edikan a dwumadie krobiti ni radio abeda ha ana ohwe TV na ode ato onua TV donation we ye de toso mienu enti apese ma mo ko hwe de ekoye o central prison no because the original idea no was that ye koye donation no for central prison and no and na ye attention ye focus everything ada ye pa dwumadie no hontema na ye wie ya na menhia for se moboa ye ma mo ko central nko a se mo ko central a mo beba ye nso ye ho nti kese na dodo na nyama bebrebe ne de
ye de call Central Prison last week Thursday. It is no so I ready a eno ma ye hwe no kakra ye hwe no kakra niama ye koyiye e Central Prison. Aha we ye bra ye free ha say dia ko we de kia na bomma say day ena ye de call ye bia ye de call eye menhia ende no ye di emu beye 80% e de call Central because a hono omo running over 2000. It's where your car can see sanitary parts a room. Once a mention no sanitary parts a room because mention a man kwa ena e woho. Name Central Prison hono ne de ma woho nti who say sanitary parts ena ye green and red na e good show no say me ho ana me ho aye me bobom because obi sika o de buy no say Aunty Bea mo fanta sanitary parts nti where ye share that the go through nipa krono make say na wo hwe ye nti obi hu say sanitary parts near toy ye the tin tomatoes akese na large size no ye the boxes be me en sakra na ye de koye na image ni bi eboa yen ama ye yi eniama no na omu eyi no ebi mo bra ye ntade bebre me man tade ne e man tade ye de ko honom biscuits nipa krono oru akojo ye event coordinator me bo din ne adawase why ade papa oru akojo set down kwa obra ye biscuit 20 boxes yen fan call Central Prisons yes ya menhia no o sign bring 20 boxes biem ora ye bobon kofodin aya na ehwefre sanse feel so kan ye hunti but ye da wasekese pa say o support djumedie e ma ye de koye ye the beans e call Central Prisons drinks over 70 packs and ye de koye anwa gallons ye de bi ko ho chale wote ye de bi e ko ho emo gari bags be 6 and ye de koye ensure 100 bags ye de call Central Prisons and edan biemwa washing powder and obi so ebre again supplement supplement say en fan ko ye de call Congo ointment almost skin rashes and semono Congo ointment and so ebre ye nia enro say ye fan ko na home sweet cereal legume mix nyame e shop pa we ye sponsor e wa Akoma mu nsem dwumedie so obre Tom Brown say ye fan ko ye de bi call Central and ye commentia no so ye de bi assign e de akọ and I won say duve na ye kan ye ka se bed sheet no eno de ye share that to di say ye officers no edia it's an say omo so omo bronya ade a ye de e call ye no we ye adom ventures ye reverend omo no ene na yire ene bre sad ve no ene washing powder say ye fan konti we de papa ye share that ka say ye de ma senior officers ne sense omo so ena eboa ehwe ye nuanom a omo eda ho no no enti ye da mu na mase ewo emwa mo boa yen ema yetimi koye sa donation me se me mayen central adwuma na chepa me hu media house a okoye donation a osema ko Central asia ko menhia we ya ye echina bonse obi kwa akoye bi enso mo mpo ade ne yaje awie enti moko ye bi kra yaje yakọ Central akoye adoye de enti se wo ho asia ko menhia prison enso akoye adoye a enti se ni nyina eye yadofo a omoboa ye enti membra mi nuama no ho na mo kakakra ye wi a me kasa me da asia we hu mebo bidin eja bidin ewom but ye bet try na me ensa bi de e wo se ye bo omudin era yo Aunty Bea me da se Aunty Bea kan ya kan se ya asem nyina ya seda ya asem nyina eye na ase ya asem nyina eye nyame nhira na yesre ede ama yen adofo yen ahwefo yen etiefo yen aboafo amoso yasen wadwumadie yiso yentimi nka yakase ye bobodin a ye beyam fomso se de Aunty Bea ka no yesi nyame onhira mu nyina de mo ahwere wo ye hu bia no ewade onhya manemu omo ho pem emfa mamo wonhira mo na enka mo yefunu mu ma mayem wanyina enya so emfa so nyame nhira mo nyame nya mo kase pa yesi de mo ahwere wo ye ho Akoma mu nsem no de bia mo ahwere wo ye ho e wo sa project we de see ye ni so no nyankopon twedi ampon onhye manemu wate oma mo bra nya kwada biara da wate moton awrade mayento amen awrade mayento amen na onhira mo amen Aunty Bea de betimi aka no Peggy Aunty Bea we kakra bi radio station se wo asantemem ha doso na wo hwe media general so a Akoma FM ye na ye ketekete kra ye na ye ketri ye na last baby last nenso Aunty Bea ye be so dwumedie mu nhira nke nyame
bibie ni wa ye kukura ye tiefo omo nso ye mu fancy ya pampa mu da amen da ni den nyina omo so ye mu e ma ye ma ne ye fe anti bi ye nim omo obi okwa ye nim no nenso wo fra am keka wo de be hoahoa wo dwumadie ni so no e ma wonye ni da so wo ye bibi anti bi ye tiefo pa ya hwefo anti bi ye do mase me see obi biara from day 1 o sha se wo hwa Akoma na ye project bi a wo ya wo so ya sene no nipa kro no na se endole se mpo ano anwea anti bi o ma ya de ankasa me hunu de me nkampo na ye nim se nka ebe ye dine ahyase no but anti bi o ma ne ye fofofofofofo said they okay 2000 inmates over Crow Central. Yakoyo madoye. Ami ye mention 200 and something and ya sosoa. Anti bi yase da nyina ekoma ye tiefo ene ya hwefo. Anti bi Reverend Omono Asamoah Adum Ventures. Papa ne beti ya no. Ema omo wa che nyina e bai. No ba no so ba ne kese. Nti omo di eche ni ba no hwe so ba ne kese. Me de sa na ya me friend Papa Fatala. Ka mi jama ne brand ambassador. Ah wo wi obeka Papa Fatala. Ono so beta. Ati bi ye kase ye kasa ho. Ya no be fom ye be ye mfom so. Me si ye tiefo ne ya hwefo. Ye do mu nyina se Nyankopon onye obi bia kese ne magina so na mama obiara fihia pa. Ye koye manketwa no. Ye ma na oma befi anti bi ye ma ye ni enkoye ho ya nkase mpo ye nya hweye obaji wani a benu ho de anti bi ye sre mpo ma ye nu aduane wo kitchen no ni nyina ye bibia ye ma ye ni now because awie brem no aya na nsem ewo mu no edoso anti bi ye de ye tiefo as me da se papa adwa pegi brand ambassador pacho da papa na sima me wai okay anti bi mama fast da no enko Enfama me ankasa me boss the CEO of Tabek Plus Enterprise Mr. Emmanuel Techi Beko Mr. Emmanuel Techi Beko one ne Mrs. Vera Techi Beko muna moda Tabek Plus Enterprise ano so distributors of Fatala insecticide spray enko nyame onhira mo boss ma ye ni nyina be ye yadoye kese nya doye kese o de ne ma buy side escape so boss ewie yesi nyame wonhira wona message nyame nhira mo pa na de mo ahwe wo ye hu bia no erade enhye mo anem okay enti edin no yakase ye buba ye we be fidi but ebi mo ho no ma e go say ye intentional about it na ye bo omu edin eye Mr. and Mrs. Esuman me mame ene me papa Mr. and Mrs. Esuman moko asori ewo St. Mary's Catholic Church ewo Southson Cheso musumu ye yadoye kese papa Mrs. Esuman ono ene national president for Christian Mothers Association nyame enshaw Mrs. Esuman ewo adoya ode ebeye yen ena grow fine say your body na ya body a ode obewie ye na obewie no em say o sheda envelope ode beto ho na envelope no na ehome enti Dr. Menses o sponsor Akoma mu nsem dwumadie Media General Akoma FM bibi bia ye beye bia ye kase ye bibia wo sponsor yen wey ye kan no Aunty Bea bubati menka na ka 2 days am ye beko go fine ye te won kase na wa sheda na odi envelope ne beto ho no wotubo ho say na bounce wotubo ho say na bounce Dr. Go fine nyame on shop papa na onya okese na ED ye boa cold store wonso wo beye yadoye e wo kwan shonkoso nyame en shop papa Grace Fighto Dr. Monsieur Dear Dr. Gagai Dr. 0244 Dr. 0244 Dr. Nyame Enshaw Dr. PK Owusu also sponsor Akoma mu nsem dwumadie ya kan ya wo se Aunty Bea meso me de media beba wo so envelope no de buy ne muadu ni nyina na ye de toto eniama ye de koye Power Specialist Herbal Hospital o sponsor Akoma mu nsem wo so de envelope e de braye ohenere akoso edua ya sadre minim sa wo hwe yen Nyame Enshaw pa sa wo so ebeboa yen Home Sweet Cereal Legume Mix o sponsor Akoma mu nsem dwumadie also one ka said there be na me de me beton ma de na mo ko prisons a me fam ho ben o braye Tom Brown ehwam ede o simonje na mo fan koma inmates no enti Home Sweet Cereal Legume Mix ye da wase e na Congo ointment enso sponsor ye dwumadie also o braye ointment akese boxes akese mienu say ye fan koma inmates nye fan treat your skin rashes no ye da se papa nyame on show na adumu ventures Reverend Omono ene weyire Nyame enshaw chese me kase ye list ni abubu a ye bebo bi na ye jabi
but omo sponsor yen e wo ye show yi so omo sign support yen program yi de na wo say ye sheda etudin na ye da mase afei 1998 se me yim free mu a na ma nya de eska over 10,000 Ghana cedis from that angle nkwa 1998 members of Kumasi Girls and Kumasi High match me or drop papa say me di me ho afam baby ye obi hu me flyer ni biom Aunty Bea ye beboa na we bre me 2,000 we bre me 1,000 we bre me 500 Kumasi Girls 98 members Kumasi High 98 members nyame on shamu pa nyame ensham na menim say CEO of Speedway Groceries ohweyen otie eye abrante Benjamin Yaka nyame on shop pa wonso musika wo de bre ye ene mrante ene ahema musika mo de bre na ye call Menshia prisons na ye nua bema baako Justice Opoku oye one of our Facebook fans no or share your link ni ma ye pa otie ye ehwe ye e no no so ene ni old students tapas 90s monso modemo envelope ebe share ye e wo Menshia prisons into Justice Opoku menim se otie ye o hwe ye da se ena ye papa baako nso ye se wo ye nkonwa ye fra nana ya wo ofori krom baby omo ye enkonwa no nana ya wonso wo ho wo sika emma Reverend Promise Ofori so fambre anopei odi abreye ena bra ya ono wo yire mo Sokoban Wood Village ho Sokoban area ho ena mote mo de musika emma yaye news anchor baako Akwabwa the legend ono so e de abreye enti yedamase me se me kasa me bubo list na ebebro so enti wa wo do sika efa ye momo number no so mo a mo de fa so e de ema me personal number mo diska ebre me mo a mo de mo nyama e ba ye office efo wo ye VIP driver wo be yi ensuo samina towel support washing powder bebre wo di begu ha se yemfa enko nyame on shapa na onya wo kese mo a mo de mo nyama buy mo prayer request no ye koye nkotodwe ni ma yinim se Nyankopon obetie mo na ode mo bisade no yi ano e de amamo enti on behalf of Media General CEO Group CEO Madam Beatrice Ajiman oni ni COO Mr. Nyama ena ye station manager Nana Ransford Asari or say Asari ene Akoma FM yedwuma yefo nyina yedamu nyina mase Nana Coleman o asafo onso bre ska Sir John yeda spa so also facilitate ye hono e de ema yeda mase na sabre de ye commercial break ye beba se say ye ba yen stories aye na film no ye beje ye dwuma na ye no aha ma men specify obi de ye de mintimi nka ho asem na ye beje ye 5 months ni no de menimi nu ewra any team no ye no ye kɔ na ye the feedbacks o ma ye benya wo mo no ye nwom edidi nkomene program ne no wa no feedbacks na na ye de brem bia ni activate ye phone lines no na ya ma mo kwan mo ma fihia pawai na mo nhye yeso ye nkran sa afifofo ebesim no ekwan ya mo pese ye faso na ye akoma mu nsem ti ye ko grow fine ho ye ba ye be ye feedbacks ye ba sese ya di koku aye aba oman mu obi obanu bia nya ho ene adanse a wodi ye fe di grow fine nyini kama nyini fefefe nyini na bra wabɔ no kakra wanya no we so faso eda bia ye ba ye ka kire se menyare enna ho na o yare na oda ho a na waye bed na mabusuafo tinum go fam ogyaduro no se de be ya yare a esiew yare a ahintaw no ne nyina be pafiri ho wuti radio so ana wuti kam waje number no yiwi a na wafre da question bia ho bia no obisa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find ye bojedru a ye di koko aye se de meka no bi obenu bibia enya so ne faso ne kuma e bidin ye bidia fa namness de friend ananse no wo ho na wonsa ene wonan na ye titiriti obi de pempem fom na wo de ba de den na ye na okra de ne aka kire se ananse no den no fa so obechewo ene ho asem de beka a doctor fo aye hwemu aka se sie hu se enipa edubia wo ho a emu enan ensem titiriti ne sai enipa nan enye den a mienu benya pressure na mienu benya pressure so enye den a ba ko wonan ma so benya stroke nti wo hwɛ science mu a wo mo nya pressure no ana wo mo nya stroke no 80% pressure deba na pressure fo esu na ya na wo nsa ene wo nan ayom titriti no na kyese no kre se ba cholesterol na ewo emu na meye hu saa nsa titriti no ifisa nsa na wo be hu saa namness no aba so no
ne cholesterol ewura mu 15 to 20 years nti wone won ete nti ne so a silent killer wodo bekoboko nti so won se won sa ana na yo titiritia men fan shanance na emom bo ho ban se obeboa na wayi afiri ho kwan ben na befa so obeyi sa titirichi afiri nipadua no ye grow fine na benum se de be ye bebie ntirinom ama nipadua no aye kama na moja na afiri yi na ye bisa se ntirichi de kwan ben na fa so asade ko rubem enokre ntirin ba ko bi wo my friend artery enu de ni kwan se bibia fam e ka aduane e wadi ahodi no na wo my friend nutrients en from a wa home no ahodi no e wo friend oxygen enu na wo se e fa sa ntirin woni emoja na ekọ akọ nipadua na kwa nyina ma nipadua adidi ifi sa nipadua no obedi aduane a sa oxygen ni nutrients no e na ekọ nipadua na kwa nyina se de da bia utirinwi odidi waso odidi wani odidi na anya aduane ani na oposa no sa deti da bia o se o nya the necessary vitamins e de ma no na wa hwe na na dudidi a wodidi srade fom ekoro a wutinu a e friend actor nu a eboa ema yare ba yare edi kan ba ne se ema moja ne ntimi mfro yie ti moja na mfro yie a moja na koboko moja na wo time o se ko speed o se ko ti doctor check wa 128 yese na normal na obe check no enam 200 adintra moja ne ntimi nko yese doctor for to the low density lipoprotein inti basa Akoma na adwuma ede ama ne se moja na o se ko this speed inti o sa Akoma ko hwa hoden foforo de be pia moja no wodi pia moja na ko ne yes wodi pressure to Akoma no so high blood pressure inti pressure asase nyina no ho ne free woni go from magedro na beboa woni go from magedro na se de be moja na betimi akoyie ina ka bia so ko speed a the accident ba inti ko speed bibra the problem eba ina ko low so the problem eba afei di srade na e begyina woni padua no ama entimi nko esa ma oxygen entimi no wadwem yie se oxygen so no wadwem yie statistic wadwem na cells di statistic ewu enti de so wani ewu a na se wani efra so atase de so wano ewu a wano na echia wonsare dompedi mu so ntimi pagya obi tia fom aso tia fom so ni nyina kire se yare bone eba ntiri enso mu go fam agyaduro no se de bebeboa ama ni padua aye fine if you tete no na bi nso bi anya pressure na stroke na you obi a obo ne bra wie wanya ne sika wie nti ne efre ne sika fo yare en na die ne yehu pressure was asi we so no adoso bebre nti ama yare wa bebre e ba yeso enu go from agedro se de bebeboa aklekre de padua no system na ma ne bia ye kama enye sa obekọ doctor no doctor beka cho sa de bi wo me friend sodium e koso nti efe de enchiri kura be ni biem o sugar level koso tibe ne esichire biem sa na cholesterol level ne koso ni etua won chine ni etua wanwa emema no kura so de basa ne yaye mobo ye ntua ehwe sudura na dwua ne da ho efi se press up na ebe ye no Akoma no age o de pompi boja no to press mi no pe na da ho obe na tie duru ha na kuma ebo peripen na se ha ne e ya ba enti yare ya betimi asia no kwan so atese e preventable it was here prevent and sign a dru se de da bia ba ye ka no se se ahoban bo atrema eye chen ayaresa bokiti baako tinum go fa magedro no na muwa na nyi srade afiri moja no moja ne ntimi mfro yie se de be ya ni padua no ebegina frag di number no na ye nche obia benya adro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye de yan kase kokko na ye adro no ti wo ho na so ani so briw we adwuma wa wia so we adwuma wo gya ho ugina pepes to kasa che so for no unu go fa magedro na boa ma necessary vitamins mo ahode foforo ma otim de ye adwuma wo kasa ka wo na tika kreb no Akoma ne bo periperi ni padua ne kasa kyerɛw mo nsa no na yutititi ho asɛm ne ye karo unu go fa magedro na bibia ye fine obi wo ha wada wasɔre anopa na wo so wɔsɔre ko adwuma na afei no no wabre ne ho na mina ye ne ya sadati unu go fa magedro na bibia be fine idura na adwuna wontimi na ene ye ka no emoja no wada adwunu ana adwunu wada mojam woni moja na ye adwuma enti wo stress ho ne moja de kofom a nya ade adwunu no so beda na wada bi adwunu na nya ade so beda bi ye nua ma no menstrual disorders eno nti ne ato ye din Dr. Menses obedu ha enfie dunu mu nsa yare enfie num umu nsa no go fa mogedre ba bedru obi de ba tot obi de ba no obo ne nsa no obi de ba ntwa onu go fa mogedro na bia be fine onu go fa magedro na omuja no yedina infections bia ntimi hawo
empompo bobo na pa ya onu go for magedro na bibia be fine obi dware wi na o de afin bi ne ho go for magedro se de be bibia be fine o yo ba na be ma na so de woni atenka se de da bia me ba me kana heaven won ko bi if it's a heaven na yesi ade edam kwa na ho enti asase we so de ade ede twatwo ye orgasm we je bia ko heaven onu go for magedro na bua ama bibia ay fine ye cho bia be nya grade asante region ha de bia be fa bia say a pharmacy Heva over the counters yen akasa so workers e dem ayeto aduro no drugstores be bia benya bi na mom se won kramam ne petemu amesrew ko kan shi drug lane case work eba tinatet na boache angel repash router obenya bi asama ekus pharmacy house of drug and awidama amasama na heba obenya bi ko fodua benya bi wo Gabson pharmacy go find wo ho enkoko hillside ana anti akubam sa na wo samu obenya bi wona na boache wo Sungai Kapeba Mose and a green light. Tachima Abdro Depot, Tachima free opposite. Takwadi Christian ko was a bidro fee, Sana Obogo so unique heba, Ubenya Grove from Majadron Biato. Takradi A. Mensa, Ubenya Grove from Majadron Biato. Elibo or the low Grove from Woho, Sana Cape Coast, Boachan Sana Pena, Wachiansa, and Na Pena, Ubenyabi. Mankasim Associate Station, Grove from Woho. Winiba beside Radi Heba, Sana or Wa Benyabi or Tamale. Wow, benya bi obroni ana 1000 pharmacy na watamale so benya bi opige gombila be bia wonam bia duro no ye de kuku ato wo hwe grofa mojaduro no aye de kuku aye je number no na mbre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yesido no grofa mojaduro no if we say grow fine makes you grow fine. E no crepa papa ye de e dro bie no kwa Ute Akoma 87.9 na o hwe enso ewo Onia TV eye Akoma mu ensem dwumedie ene the final edition for the year enti ene no ye de yen feedbacks ena ye de ebrom ye hwe dwumedie na se no ye ma mo hwe Madraya mobeye ye call Central Prisons ena Mensha Local Prison ya mama hwe saa adoye na ye de Akoma wo no saa brede ye baba be call ye feedbacks no so stories are yen 5 months nie Aunty Bea mebeji akonwen de ye no ehu feedbacks ena ye de ebrom de ye akodru ebi wo hono ma na feedbacks de mo ye de ama ye pa but ne nyina no ye beka ho asema wo mehu se ensem no omo de omo nsem ne ba no ma ye njai ne saa ema omo enko ne saa saa feedback session we de me ne me executive producer ena ye beye saa dwumedie no na ansa na no ma ye mfa wonko abono na nyame ya adoma Wednesday 1st January 2025 year ye de Akoma and Lake Aboni New Year party ye de ebremo ye be sha say anopa no wotwe na ye de dwumedie no ye de ebebremo enti wo pe baabi akogye wani 1st January a eye afofi de ya enko baabi a ye mesen ne enko Lake eho ene maka chawo say asante mantem ha de ye ni epo ye poa ye wa ene Lake no enti besen ne enko gye ye ni ewo live band ebeba ho no mo bi brass band solo kuni nyina ebeba ho na yakwa akogye ye ni ewo ho no eye 1st January Wednesday anopa no wotwe pepe na yahye dwumedie no ase 3p garlic mixture enso aboa yen afemu nyina ewo yen dwumedie a yedi ewo Akoma FM ha Akoma mu nsam dwumedie so 3p garlic mixture eye natural garlic ha ena yaye edi egutu emu ebi mo si omo ria ne re no eye omo den eno enti ena empanyimfo aye 3p garlic mixture eye edro wanwaso a yede garlic ena yede aye say immune system no ekofom a eno de enyarewa no we ekọ no abesraw eti yare ekọ no abechraw yefunu ekọ no abesraw osin na abesraw yare bia bi etimi ebo esanse immune system no ati edi konform nti pese immune system ejina ye edi ma odi a eye 3p garlic mixture afei so o blood pressure no say wo shro pa no ewo haw ekofom bebre so a ewo haw eti wo pedro ebesiesi o blood pressure no edi ama odi a ene eye 3p garlic mixture eno ene besiesi o blood pressure no edi ama afei so ohihire ewo hwe bebre akopa bi ne no wan kese abroso oyefuna edotwo ediwanim ena eba o jonso eden ana jonso no entimi emba kra per 3p garlic mixture ni bi na enom na o ento obenya bi ewo pharmacy chemical and herbal shops nyina obenya bi ewo ho na opedodo etu na watonwa ko ho piwak natural na oma obi ento na ton
frɛ omo ɛwɔ 0248928824 0248928824 3p garlic mixture yɛda wase papa sɛ yɛn so wakɔso aso akoma mu nsɛm dwumadie yasene ɛma yɛde afi no ɛkɔ awieyɛ yɛsrɛ nyame enhyira kɛseɛ ɛde ma wo yɛnkɔ tete natural spices mesi wo kodwa manso a yɛnkasa wo pɛ spices bia kasa wo pɛ tete natural spices today ne bodin esan sɛ di ayi bonenti ɛna aya yeto obi adin no wokɔtɔ spices bi wo de kɔyɛ aduane na nkɔ yi a wobɛka sɛ but tete natural spices de ogine ho din ti no odini din ato so sɛ tete natural spices yɛmfa enchine emfa ngumu enye esam ene yɛmfa na artificial colors bia nso emfa yɛmfa bibia emfa fraye akekedro ene garlic hwentia nkete bay leaf nutmeg yetete niam yi na ye nananom de ye aduane ye ena tete natural spices omaye a omode abedwama nso a ye ton yesi tobi ne fa ye waduane na afi bronye enkoyie emfa maw didi yie na abedidi yie nya pomoden a eye tete natural spices you still seasoning there ewo ho jollof seasoning there ewo ho garlic ena ginger there enso ewo ho ene ewo de ye akokɔ nko a there enso ewo ho ene ewo beef there ewo ho menu abetena se baby san say me hu chicken me hu beef na me hu fish enti no afia ye besim no momma modia na momfa fish there enso embrant menu da ho so oba maybe sa fish no why o pedodo etu a na 10245 580957 0245 580957 tete natural spices mo so yedamase nyame enhia mo se akoma mu nse mo sponsor ye na modi musika beboa ema ye dwumedie no ekoso enti bebia wotie ye bia no mo rep no ewa ha de na me de san afamfra mem aka che mo se tete natural spices yedamase nyame enhia mo papa se mo sponsor akoma mu nse dwumedie Agbozo Herbal Clinic Agbozo ono so a sponsor ye afimuni nyina Agbozo waka ye ho ama akoma mu nsam dwumadie akoso se wa be sponsor ye yesika sam ebekofo nanso Agbozo da bia da onso oka ye ho ema ye dwumadie no ede eba ede maw Agbozo ohwe yarewa bia bi typhoid fever jonso mun yarewa enemu haw nyina fakọ Agbozo Herbal Clinic afeisu usisi eye we ya bema no entimi nya adwuma ye se ne wo se esi eye adwuma fakọ Agbozo Herbal Clinic ho na omboa osi ade a wompese obete kra ne se berima obema no entimi nya adwuma se ne wo se esi ye adwuma da bi ene sa ne de odefo ade ye mfa ncheche eye sa ade a odefo wade no obi befa akọ ye ho adwuma ade ama eye sa so a enye nti Agbozo Herbal Clinic esi yen kan che se bema te ase a eni kwan se ne bema no ewu nti obema no entimi nya adwuma yi a mesrew ko Agbozo Herbal Clinic na Agbozo onsiesie emfama yesa odefo ade ye de bechiche e so wa wutimi ebo hoka na wutimi ye ho adwuma ni nyina eye Agbozo Herbal Clinic enti yesrewa ko ho na koje ayaresa kuma se owode chem so May 5 old insurance kwa na ubehu omo fre omo ewo 0553 417752 0553 417752 eno eye kumase bebi a omo branch no ewo wo hwe omo so a enkran o kwashiman oben ohene no ahemfie ho obefre no ewo 0241 750282 0241750282 eye Agbozo Herbal Clinic nti Agbozo Herbal Clinic wo so ye da se se afimu nyina wo so woni yen aye adwuma ama wa sponsor akoma mu nsam dwumadie na udu sika eboa media general ema yede ye adwuma nti Agbozo Herbal Clinic bebi a wo bia nyame onhyaw na oma wodwuma enye enkoso Home Sweet Cereal Legume Mix enso eye one of our sponsors wa sponsor akoma mu nsam dwumadie ama odinade ton de eba ema yeton yeko prisons enso obeye yadoye obrey Tom Brown say yemfanko enti Home Sweet Cereal Legume Mix wonso yedase sa woni akoma mu nsam aye adwuma woni akoma FM aye adwuma na woni media general enso aye adwuma we eye Tom Brown waso wheat wom emu wom soya beans ewom enkredi empeyimfodi wonyema utimidi o manofo a utimidi papa no enya stroke kra obetimi edi won say aduane bi wa yese wundi mfomfie say ya utimi endi akwade nya free 6 months e konso a wa start say wo ma no uwini no na also udi bi e ka ho e de ama no Home Sweet Cereal Legume Mix e Tom Brown udi a ahoden e wo mpa 30 minutes udi sija so a aben upe esichia fa bi gum
penchine afa bi gum open milk afa bi soso wompe mu bia krampo na senya ne din ne honam se no wobetimi edi ni saa ama ho ato wobenya bi e wo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO Ebuakwa Offenso Tanoso ena atonsu opedudu etu ewo aton ewo shops a na wa fresh 0246 697358 ena 0546 921728 eye home sweet cereal legume mix Tummy Delight ye damase samo nso mo sponsor yen ewo Akoma mu nsem dwumedie so na munyi monfa monyi advert no ana commercial no emfemfi ya see sponsors a moni aye adwuma afi moni nyina no ye to nyame nhira edigu madwuma mo ye nyina eso na ya damase samoni ye aye adwuma Tummy Delight enso ne duane no sabre aye ready upeduane edi a efo na ahoden ewo ma eye Tummy Delight o kuma se asukwa he ya on shopping mall second gate no na edi enhwe ne mu koho ne kope eduane pa edi say fried rice jollof rice banku tilapia banku okra stew ampesie kebab ahodo bia no ko Tummy Delight na ekodidi ewo honom na makane dada me say honest shopping mall second gate no na edi enhwe ne ubetimi edidi wo ho opese deliver ema so akwenya ewo ho fre omo ewo 055 252 3530 ana 054 8327673 Tummy Delight omo ene ya boafo a oma boaye ema ye de Akoma mu nsem e de abramo afimu nyina nyame enham no ntom nhyensuo emfengu madwuma so yaka che mo se ene de eye feedbacks esan say afini nyina mu ene ye de ndwumadie no ye de kwa homegie mu na ye ntimi ensori enko ne saa keke ebra ye stories na ye bi no ye mamu hu bebi a ye edi akodru enti enche bia no titi natural spices ba betina se na ye ne nabo nkomo na mandi kaima the chief executive producer edin no ono nko the whole world apart from bible mu wonti bi ewo bebia Nicodemus Nana Bila Kantanka yenu say yesu so na ye sha se ni etie radio no obeti bila oyese man se boy we nyini papa social hunam dia na beka sa me kra me na me wo no wafa my chief executive producer good afternoon internet 24 me bronya ade no Nicodemus Nana Bila Kantanka ono ena chief executive producer assisted by Abodjese Spartus Kojosa Akode na feedbacks we dey ono na eye videos ni na behind the scenes eye Spartus so na ho kasa kire ne dey na wo fa beji na konya nana wo yo hene so na me ye say fa che me oh ye be adwuma ye te ha dey me nchi me dadua ha ye adwuma o me pacho yo eni akwaba so ya na me yedidi enwa na yedidi ampa share chire hon ma na dey aka ato o dey aka ato so yo enti videos no ye be read mo ka na ye bo ho enkomo moka na ye bo ho enkomo nti video be ye ready no na ya ka ho asem na ye ba ye no 5 months mu ani sai na Akoma mu nsem dwumedi no aya akodru executive producer Aunty Bea yes ma yenda nyankopon ase okay na yenda adwuma mu hampanifo so ase na yenda yetiefo ene ahwefo so ase sa so mu na ekura yemu ade abedru ba bia yedru na ni da so ni ho kai say kokodi Easter ye nyina na ekra kodi Easter ye ba na na esi echi na de esi ewie panifo nya agidie wo yemu se ye beti okay ti yemfo bi amfri ba bia amba in house production kai ba bia na me wo no ho ba bia me adwuma che pa na me wo obi program so na me pa na member me anka some entertainment na start radio ti abroad your friend AK47 so we kind of start in 1998 nti me decide na ba bia na me we na brebi da ese no kwa adwuma ma nko na me abroad ba ko kai flash junior shi ano se obi a me nim se me kofi akwa akoti ona oti ha no na so the host program ni ho no se so ni ho kura ko tinem na ye bibi wi ase se uba na de so ni so be ye bibi ana so be sua bibi ya me so bo ma wu enti na nya me nwanwa se mperifo nya gidi wo msi beti enti yenye okay na ye so mu so urade adom benim se bread ye bread ye me be ho no ya kwasi ye ma ye enso so ye mpa aba na ye mpa aba so ti urade aye boafo a kwa na ye koye ni
ya shade mediasi free busumi 9 mu e dey ba no ya ye stories ahudo pi okay binim wo ho no mo a Aunty Bea se ka se ka mo nsem ayedin na me anim ni meka se akire atembidie ni akire ntokwa ni akire bibia no me na mjisha me ho eno emafidie so I end no cre the typical example ya kwesi safo odi wa tempa papa ka jo se friend bi kwesi safo ye chia o me so be sin na me friend eno ano no na yenya nsha se na me mfa ne de no nsha ho okay me no ka se o se da na won ne ka se abrantie no eye kwesi bedu no wa ma na to asase bi kura ma no contract se temo ni ada kwesi safo da no tena me ma ne date bi maintain nka me se me friend because a boy like him no wo ne me se ma me friend na so ye penny me friend for anything eno ano no ba ne kreta no asase ne kreta no ne nsa nyanka e so tie no ka se himfuna ye ready so mo to asase oh o ma ye ready so mo to asase no mo di sika ma no monfana de okay all right you want ke bia ye ba mu e be ye basa de tue na hantanti ye ba ma enye yi ntibinko okay sika no ntu anwie aka 4000 eni ahemfo no ton asase no monte boy ne de ne mfama no kwesi eyi dabi sa boy no no ne so sika na go ko kwesi safo wodim se wata asase ba ahemfo ni nim no because what is canon emma aye kwesi bedu na kwesi bedu ko to okay ahemfo ni do munim kwesi bedu okay nti mo ton wie no de ni sika kwesi bedu sika mano afi kwesi safo ni kwesi bedu na wo issue all right mama nko de mama fanso yen ko titi natural spices way ye wia na ya betwa yen feedbacks no eso na wonim yen fa ba ku ni kan all right okay nti kojo na ya mo yen na o ma yen super do okay videos no okay super do just me hu ni pa kroje ni doso na ya tam okay ya niki ene yes program na ya usua na ya usua bempa yes na super do ba hanmo of western region o se o ti fie okobo brawo obi kruso anya mi adum kwa konya super do de ene se mi anam ne ye anya de twitwa de chiri no yes so ba ya che me started June last week in June no so make say 5 months maybe June e film oh okay my year from July till now Benti ba no na se odi kotwa ne bebre me ka se max na e ba ye na se kura okotene mu so okobobra odi na yere etukwa akọ kromofo no so ye tutrasem nti yabo na twa ne su e ma ye kenkan krata bi S communication no let them know so my is communicating no okay I see you deporting you deporting you deporting for you let them team brofu we bra Nigeria for deporting Ghana for when you to Ghana you deporting them for Kro ba kwa Kro for so you deporting okay ti ye tu ho na mo ma nyame adom minya Western Regional Police Commander okay papa so nshaka rade oya Santini of free contract ya nti ebo mi din na no na oho ni pakro nya brand mi din komo ma nsem ni nyina mchire mu chire no e no nso yi police officer owo sa mantem ho no no de share ni sa nti na me ni abrante yi papa e na kasa e din komo e communicate nti tambia mo e ko share police station no ma me feedback ko share de sino aka chire sa na ni ese ni akwakosi ene se kojo montra na mu mfra abrante ma me na mi samintie firi no mu se eye no kure se ye metine no ano no a se dan na mu kokko se se ni ade so mu twa ne so afiri ho no ti se o mabodan no so de ama no oh okay ti be se ye ti firi na no se ampa se ya boso na omu emoso na chi bia nkomo na akoso na sen na akwakosi den na wo hwe animu na fe ye hu alright ti me na yire e di kaka sa na yire no se wono de se no obuze kumasi bronya de nto no abakumasi be di bronya ne kunu oja ne kunu no ho okay enti na say no o mabodan ne so ama no super du besi akotena krom because oba no ka se krom o want na ho bi o papa kura ka chere se o ma ne ba ntira obi ne mom no opese oton da no anti le da na opese oton da na ya se no anti ye boss wi a nti ese ya boss wi de na chere se papa na pese oton a obetimi aton no oba ne ka sa carpentry nti no ye be hwese be nya ono ankasa the next action on be taking okay one can so after say
ya boda so ma na wie na de ohwe bi a ne nsa kam bi no na dwen e kire nsa na de no peso yo ma te se nya no wa homa no super do good afternoon Ayi baba mama oho ya de bacho ayi afishia panso afun komati ai hi Akoma FM na edan na kosi sei edan no wa boso ba wire na wire ne de wa nye okay ba se sei o ma boso ama ma boso de okay na o ka se ko na won tena ho biem se o ma bo dan no so ama no o ma boso na wo si akotena ho ana se o pesa wo ton dan no na wo kotena ba bi fufuro edan na meton no wo de ne tantena ho biem okay nti edan ni de o pesa o mo ya wire ne ade ni na kan wa na ka waton na se he fa na o ti se sisi are no dunkwa o dunkwa na ekro ni din ye den kai ekro ni din ye refi baby a ofri bae esene so e wo he fa ateku okay western region honum yo ye da se pa ni ye nya feedback no na ye pese ye ti free wa wanum na etiefo mu se nye entro e na ye twa nti se no mesi abos no de me gidi se wire na aka no so no o mbe ya aka ho ama na waton na de opese odu sika no ye na odi aye nti show ho ye why afishia panso na boni bia anka obi why yo ye da se papa nti ofa na waka o se aka wire no na yemie esa to ana mo tunu sanse abrante ba ni we prepra ti so mo agia tum so mo anye ni ye no mo di o ma se no mo ye ni ye dia compensate ni kakra hospital be say man kusia kra we na enya asem ntina see this ankomo no all right yeah that's ohene na odi animu ma mo ye ne sa na police fo e wo ho no mo a o mo so so ntimi antua na mo bia no mo sa atro krata se o mo deport no se etimi san ko mo na so na ye se sampenefo atena se ama ya gi atum se de mo ya abrantu mo anya de nti ye siesie na de asa ama no yade o yade ye buro bo no so ne de no so mbeye o se ne o hele ka se o to wirem ena de be frɛ ne tene wo de woni ma de kro mi de mi ma de kro ano nam pa ahaba bi ya ite se ahwedie na haba ne ya ise ahwedie ano nam pa na so etwa very light david sound fia ene e betimi etwa pa by sound fia wan hwe ne ya ne kro ne yire na sane we ba na tie no de na nye etere kan se etene sabrante ba ni complain ba o se mo de asekan ye beto aso mame nko minua hona yenkodi nkomo titi natural spices ande open natural sana na mini kafra evra me mukra ene ne ba menye adwuma ne ma na muntua meke ya semo ya tibi e betimi atua wo ka utimi ntua meka sei ya tibi se wele ge peja company ni na start to na dia like no for ba mo mi yo no okasa ya na me ya susu for obodwe ko so peja otika kra ye ne dia be twe ko Aunty natural spices na yabano na anadwene nai be 910 ni ejina edum prisons ho yi ne ma dendendende ma nkrofo makase adwuma wo na wo ma o mu frase so o mu freye so mbaji product ni bobo no mu kra spices no wonton bi da oni shop bi a o ba bi a o but bronya ni nti enra de ekoyie so mo yi ma o mu nyina o mu ni shop bi a o ba bi a bronya no season no say wo kohwe nkrofo a edi dwa o mu ni emamu a spices pa no moton kese o eti ubo se egugu ne nsa so obu ano de hu pampanti so no oton esan ya no osan ya ba enra na jo 910 nyina na ejina ho a ye yi ne ma nti wuti fie sa abre na ase adwuma ni ho a wa na wo ye ho adwuma wo ho bagimi ne kokoye na wo mfa so emra so ukọ adwum ye central market ni edum ya de a omo ton spices na omo ntam sika na koje spices ne beton o adabre omo efri abeton no dinokre watene mfa so no de wo di ayede abre nti mentre fie se bia wo pesika kesie bia ene de aba bra na ye mawo ne mani bi no kredie se odi nokre ma ya obeton sa woni be ba ho so no spices de na ayama wo no okra ebe ye onwanwa eti de ye ka cho se tete natural spices ye mfa entini ntu artificial colors bia nim
bibia artificial ne ma bia enim natural sa se ofa akakaduro ne ginger and garlic na ginger and garlic ne pe ene ye dia ye bibia ne ho ewo mu eti menka se bia wakoma je ohwehwem te wuntimi ni ye de ubetimi adi wo diabetes wo pressure wo yade beye wo anwan yo cholesterol wo ubetimi adi ye de wi no tete natural spices no betimi adi eti ye spices ye wo na hodo mi no ba ko ye yamodi wa ha okay eno wo ho eno de obi eno so wo mu a wo mu ebia omo ni problem no edi eno we so ya yes de be ya obi a betimi adibie e be say fish wo ho say wo tune sa na wo bia ya na na wie na ya ni ade wo ye nkwan ni sa stew no be ye na raw sa no ya na ni die no fa ba bia na ya ba wo de baby kakra so mu a na asesa niema ama na ye dedede bronyai ma ofie nyanwam bronyai ma ofie nya de na ye bedi bronya ne be wie na akofa ya de bia mafio ti ye de tete natural spices aba be wem eti se wo kodwom na we do nyina wie na wo to spices o say enka se mama spices o se me tete natural spices tete natural spices de ye me kan crash de ye ade bia wo de be ye bia de taste and flavor ni nyina ye different that strong kokra e be say ye fa bibia enfrema ha dwen last week Aunty Bea can say enam ye be steam na say bia garlic ni ginger na be TV na ade begu ho a oh for when first wa man no at least 30 minutes 30 minutes on man no na uka wi a me ko no na Aunty Bea so frame me okay no be say the more about infant na na catch them your fancy na so what you feed na edna pochenyo elmina na me say okay no want was obemwe adibas baniye ano de ba ko bi so ka ho ano wa say obu o kra o di gu ho abetimi steam ba to steam wi atwesi ho ma enkukuom asana de opesa wodi ye bia wodi aye we ne sa onya flavor ne kama your numbers ni titiri ne mo amoba betubi na makwa koton wa woton spices and so betu ye bi ni bi koka ho na ye ntontem fama your numbers ni 0245 58 09 57 0245 58 09 57 Aunty Bea bako ba ko aka ho okay 0245 58 09 57 ye ginger ne garlic ye season no eno enienu na green no eno na green color no na red kakra so ewum na afa ye wo stew so de enie ene stew bia wo ye bia se sauce so na abeka no nkra bi se nka ne stew maka na ya ka sauce ya samu na mze ama memre so na ama memre so stew na ni nim eti wo ye stew so a na wate wo stew season no na wo de kum ye jollof na wo ye so a enie bronya jollof de wo boa wo kama pa na wate jollof ni bi na wo de kum dodo a wo nya no se de wo pese wo taste ne fa no na wo taste ye wo curry powder nyina wo ho na no mense nya nkoji bi bai ye wo curry powder nutmeg ye wo meat akoko de ho na ye wo mojanam bia na ntwenam ne aponche de nyina so wo ho mesra wo se wo ye bia akoko nkwan a me ko fast stew seasoning no anasa jollof no enkogu wase no fa akoko de ni gu ho okay ti fish de na Aunty Bea kan ye no so be ye ho adwuma na me say munya fish de so be ye ho adwuma na ye de aba enti bronya ukokrom na water spices a also pe tete natural spices ope tete eyemo bia mpanimfo adantamo emofra eyemo bia ebi say ye fa bibia fry a ha dwene say wo yare bi wo ho ni ade ni nyina no we de natural a wo bia timi edibie adabi na ma me bi ka o ye me di nkwa akura mentene de me di si a mentene de adaya or diabetes ye twetwa ne ma wanam say bi koma nam so we na ye ma wo etifa we ye bibia na edi na tites kakra so wo okatema so your number is 0245 58 09 57 0245 58 09 57 so na baby a wo bia no ye mre wo bi ma motor spices wo a wo pem se wo be ye adwuma wo tifira wo adwuma wo so bra na ye ntumi ma be fa bi ko na kokoton ye das papa pa minia se wo so
yedamase so some sponsor Akoma mu nsem wo fa yebesim no nko so ana mo ne ye enye adwuma nyame enhira mo adwuma mo ye no enyina eso na yegusoa enne de ne de eye feedbacks nkoa na ye de ebremu ebi mo ho amosina Aunty Bea sem mu kan ne kosi sen eno na ne ye pese ye de bebre na esie enti as many as we can feedbacks enne ye beye yentimi awie ni nyina na esi afefufuro na per production plan no e wo say side feedbacks na share afefufuro na se a ye beye na so ene ye bebo so tew kakra na ya mamwe hu na ye twa ye ho age commercial ba ko mienu bi ye ba ye beko tema ye maame bi a assembly bubu na sas ne dan no eno nso de yaye akodru ne ye de ho feedbacks e bremu na mumo muse o munsi kwa tese ka mugo gude sai Therefore, why? Say a very thank you to Akoma FM and Media General for thinking about this opportunity once a year. Most of them are not. People think that once you are a prisoner, you are an outcast. You didn't even think about you. But I always say that a lot of the work go into them, and sometimes the donations we give it to the people, but we also want to acknowledge the effort of the senior officers who are this. Once you see here, I think there are about 10 of them. Yes, please take them and then present it to the senior officers for na mumo muse o munsi kwa tese ka mugo gude sai Therefore, yen feedbacks maka chom say edosun but dodo a yebetimi aye no enne no yebeye ye time no cry ka just under 30 minutes but yebebo so na yetimi ahwe ma yenko tema west ye mame Cecilia Hammond and so in the case eba ha say asase a watna so from 2004 right and watna asase so sine dan one ne ma etim e wo honom afa die from nowhere tema west assembly say ne dan no esikwan mu ne ibedwiri dan ne guye wofa. Yes, ye two one among Emma Bramo by ya jump come coin no. Me de omushe lawyer binsa. Okay. Na lawyer so okay. Na ni omo ne say, on so ba no mu accuse say
togo ni bi eti honum na wo susu se wono na pen asase na to no kam ekotu kra 20 million 20 billion which is 2 million Ghana cedis bi so na lawyer no advice you say omun konkotu foundation so the moto first no na so ye hwe ne obeba ho all right emukotu foundation no according to maame no togo ni no akoto enetie e dia ba be fele ho omukotu foundation no togo ni na omo allergy yes ono na e to masase no oba fele mo foundation okay all right lawyer natural assembly all right yo mayan kwa homa no so na ye ne ba enkasa yenya ma Cecilia na nkasa ye ne ba na one ne ba ye no no se fe ni Bila meboa Antoinette Bila, good afternoon. Afternoon, madam. We ba cho ho ye. Ba cho na mya dumo na mo so. Yo, yes adom. And then dey ye come on to papa what's the to? Okay, eti mo ba ha no. From time mo ba ye until now. E den na esi. Pa cho me da mo ase. Se na tuma kaya mo san edi asemneti amayen. Na mi de tie ko na tepo ni na so ase oni Akoma esomponi oni ate ni teju na ekoso ni na nya mi hira mo papa te mi tro si ti da ye ba ye no ye ko hu lawyer e ma lawyer ko bo modin ye cheche ntemu tire no mo si yo omo so mo mi se mo yo mo aduma nti de ye na ye ka ni se ya kwa mo bi no ye ko ka ta se no hu wo ye ko to formation se ye twa hu wo na ye hwe ni obeyi na ni ampatu ya bere hu modin ekotu foundation na ekire ye wo hono ma na ehu se ya de mofie ka be se trip nyensa san e concrete na ebu ye nyina ya be si ni nyina ya be si li ni nyina no a nipa na enu nipa ko a oye sa nso na ye to boni ni na ye hu se opie ya okofie nko foto no na okofie ma e bi debu so e san se ya ba hono ya bo incoming MP of 2025 no ojina nka ojina MPP ewo Tema West anko ojina ma MP e bia ma Tema West no ono so bomodi abeyi esi apan so wo Tema West wo fa ne be ya anka yesi ye behu ne nyuma pa na ya to aba ma enti wo ma katapila e di de grade kwan ni so nyina esi ho enti ye wo ho ne be se anadu be se 1 to 2 ma da na obi semta awa hu se to beni na pie finifio no ben excavator ra no na papa yo mpie sa nso enimu a we pie di enye nso fu ya sa se no pese on tempe o tan se ye fie ya sa se no so na enye kwan nso ho no na ye se okoka tere excavator ra no se o pese on da ya sa se no so na nka ye nyoma taka egusi no no on de baby ni nyina so na ye se MP ni na asuma se omo baby duma wo ko nso ya mo boy so no so hu se eduma le nko mo eduma ho enya aban na esuma mo so mo be ye ko eduma ni nso mo kata excavator ra no se mon tamtin ko ya sa se ne to kura na sa ne ma mi bibie e na atoma ba ho nti o mu biso e ka nti ampa so area mo hoba itini nyina boa me excavator ra no an so excavator ni nti asa se no so my excavator ra no ko ye da kire na bi tie no no anka se turu ka o ya ti o turu ka e no no anka support spread no tie ka tri e bi bebu asa se no so a we si ni so nti na me ka se no tie ni biso nti e kire ti e be enti lawyer ni advice ye say mo take sa mo make sa attempt na mo ye na anwa san abagusu ni ade no mo ni lawyer na san akasa biu mpato ya de me kasa ye kasa na o koma assembly ni sermon here enti ya no ni ye hu sa to mo sili ni e na ye frɛ lawyer bo okay ya bo mama ni no so suma ma ye di letter e bre assembly koma ni aye suma ni so nfa letter no koma assembly ni ya ma no ba sa se no so on be hwɛ no be dia dance ye sa ye mbia ye kwanya ono so ba ye tire mu tire na obehu ye no no a nse bibi ada ho pepe se we no enya kwan all right kwanya ase dan ye wo ye tini na na adi ye mbu obi ada all right Antoinette ye da sepa ene enchema odi ama ye na ye time ni tie ye ni tie mu enti no lawyer handle case no watro officially to Tema West Assembly enti nyame ya aduma ye si afifufuro ni mu a ye besan afre na ya hwe progress senia asem no esi akwakodru nti no ye da mase se mo nso mu agidie we ye mu a mo de masem no ebedan yen okay ye chia mo ni enso why mo no enka mo ho ni official pa yemfa ye next feedback
your next feedback no enso eye boya ena Cynthia wofa. Yes, abaya ne didi Cynthia the beda so ne abrantie bi anyensan na wantin nka awo kra oba kra no awo akra no kuta. My friend mo abrantie so ba oba ne ofa ne baaye ne ofa no begina mu say we dey onsan ne baniti ne bana ne ofa asena gia tum say no kure ono bana bibi pen boya so ma yete ase say ono de oni how say ono oba enye nhyiamu na bibi si na bi oba na bi ne mo abaya na ama na ehu se bia yihia no sei na akwakosi o de sie no akopim se wawo aya afi no de eba ha ni anu ti no emma ye boya gina so ne kasa de so gitumu ma ye yenhyehyeye ma hye ni nyina no kasa wodi nyina so sika na abaya Cynthia no hwehwe o se ne dan sika e no de ahwe akada no ani ade boya twa sika no e de amano sika nyina be si mi ame so e de ma abaya no Cynthia na ne omo ne se me ho na Cynthia frame se akwara ne yare ntumu okonfo no chi mam frebo ya bona mane ne ade anti breka kra mu na mete se boya frame se nana ne de anti asem de na akwada no aya Cynthia de ne ho asem ba no me no ka se ye fiesi ye na ba akwara na free baby girl fine baby girl me no ka se ye Cynthia ne ba no wa de atome sa frɛ no nti no metimi aka so muntamu de minim ho asem sese akora na ye muntamu asem alright si akora ni muntamu akora ni won de hwini ho bi alright ye da se papa me yenko Linda Frimpong Linda de miami nua ya owusu wa bempa na ehya ase na Linda boyenkomo ne de no so etise ye share dwumade ase free epo no de babisi ne Linda Frimpong de ene ne di kan a ye de sre ade free ye tiefo ene ya hwefo ne adofo ho na oyaba na bibi na ahono ne to according to no say eba no no ohunu say ye mpompo to treat ne say mpompo na ko wi ase no 87.9 na ko yi ahono kese pare so de no do pi na aka no a anya yi ne yesu ha enam ejuma ya ye die ne sabi nim die nyame dia ma yenti yentimi nkoso mfa kan sen habanuro ni sane ma no obra yen nim mugidie emfa nkoka no tie de ne kokonfo no chi ama doctor say examine no na me nim ni labs ahodo ne test mu ye na nyasem ketwa me no ka say ebesi say yetimi aye surgery no na Linda ya spend 19,110 Ghana cedis 19,110 Ghana cedis and you spend here for Linda yeah the operation no since doctor say 50 prekope anya operation nko akura cost 6,500 conformation operation nko na nsa na obey operation no omuma ne labs ahudu pi okokoye na enu achi so na osanko odro kokokire doctors or could be answer the situation into ultimate join it a short row into a say end the boholo. Way any first appeal a ye na sa appeal we say appeal na ano ending. Sense say no and near day so ye worry say ye tearful any yarefo say no mbesi any yako ni nyame animni megina ha na meyi tearful ni adofo aye say omuni edini yenu Linda omu adawro na ma yetimi surgery mu na brain tinke be surgery no so yentimi ye time no kakra bi wo ho a yen hwe na be ba kumyenu bi ye yiwie ye no fo enhwe ma menchia Dr. Amuako ne team konfonochi omu enhwe ye bibia na me adom no kasa se ye no Linda Frimpong sani akane na sia ochia ne ho no sani akane ontimi anti ya ble surgery no enim eye moja nkoa anti wo nsa bi wo ho no ma doctors no eye surgery no e na ye twitwa sa pictures we me nsa sa 9 ene o maboafo ene jina no ye no yeah in fact empty on the day no surgery mu che wo ho pa no no mu che pa okay even as at time ayen me no mu kasa 10 p.m. we start be ura ho be 5 o'clock as at 10 no mu wie okay all right na me adum Linda Linda enti your first video no eh no sha white no enti na sign for your first video na ye sha se no show ye no aha na o sha white no e no ye time a oba ha sei na obeda ase no
obeda itiefo ni ahwefo ase sanse momoa na yeso yetimi gigi bia ye de boa no ma ye koye no sa surgery no nti wei eye oyehwieye no na Linda eba ya oni ebedi enkomo nti wei enso ye other feedback ye hwe se ebenya Linda ewo ahoma no nso a na ono nso nasembe sima ba ko bia ode beto yen etiefo ene yahwefo enim na ansa na yebenya Linda no yenko Ignatius nso ono nso ye nua bia ono nso free new adubiase eba ye na neni Ignatius de no be ye bra na Linda de ni gina mu ti nya me anim no mba ye no ke ya initial no me am ye say yenso me guarantee ma na so na the condition na watch me somewhere nti on the day no mu fa dropping from road biase de be 87.9 Kumasi ti now the same dropping na no me de fa ha ena ye ma ye tiefo ni nyanye we nes o ye footballer nti we have Abrantia no sin wo super less than 25 years right less than 25 years yes say original park so ball na ball free so ba wo huri ahead ena no be crash ye nti say ball no say nani ne kokobo ni political say ball na be ball nani o say ye de ni o nti free ho no na Abrantia nani ne shase na ekoye cancer it's a cancer of the eye enti ya man nani no na it say the AE no na na woni sa picture no ho e wo ho me so ma ye hwe nani no we kura no also ba kuna wa han no FM 87.9 Kumasi na kasa na ase aye pompo bi no ba enso ye de tu atiefo anim e ba tiefo so hu sa branch ni situation no na e very critical ntumo so ya de Linda de no to nchen mu support to ya yetimi nya 15,000 Ghana cedis e bra no mu arfe no de kokolebu enti sika no ye de transfer man senior brother na on no e okolebu ho na ode eto aso so ode ne hospital be na ochimienu na ochimiensam a na Abrantie no ne brother no efre say wentimi nyankopon ode ma no waje na ade enifo so wo kwa dia FM 87.9 Kumasi waye nyamedia thank you be kwa yi ni bi na so da mu ye na ya wada ne adwumadie nsusu nti na je say ye ho hwe a enye ye ntimi anko na me no ka say the Ignatius waye nyamedia okoni crèche all right mayenko muhib akraya ono so na ono so enya hole in heart na ono ni sika na ohia na emu edu papa over 4 billion right 4 billion na eno so na me ye maame Faustina Derry so na maame ba ya yeso mi say ye ni a project one after the other but the bobo so say obi die ho ni nwie ya na Akoma FM 87.9 Kumasi no me ni jo na hwe atapeni na hwe ketwa no a e wo so ya na so we die na difference ni too wide enti na ohwe ni haw no a wo fa ma na ye ntimi nyiye ni ma no enti eno so ahaya na ye de akora itena ye o ma metena ba bia mti na akora itena ketwa yi mu na ye ne etiefo kasa ye etiefo enso bo modin a ye first presentation ye manager adawruma satama fira no abaha no ono ne so mu a ye presented 36,000 Ghana cedis, which is 360 million. On your mammy next year. Okay. 360 million. And it's me. A chebe, now chimney sono, and in 2,000. A county, a tier for more, or Madame Romano Madam. Yenya 38,000 Ghana cedis, and a demand, Mohib, net ne mammy. Now, him say, a besine, be a now chimney, now chimney and Sasubiano. Na maame na frese mo hip so opeso o chia ho na akura no na one me akasa because I kura me ya ho yenko ye nimu because na ye pese ye college no so efre ye pa na yenko Paulina kwachi ana me no nye last yenko Paulina ho Paulina enso ene de be ye bosumi ba ko mienu ye ena Paulina so e de na sembai bifie Paulina ya ba ya wasi so at the age of 19 20 years. We are secondary school na auto training college form and auto police form na on person betina fia kwenti okope obi nso store so ne be ye adwuma nti no motonto car ho niema ono atimbo modi service kakra oso ofre adwuma akofie na osuma ne brother say won koto Akoma FM 87.9 before ne brother no call ya okoto aduan na wa ba beduru fie no
obedure na Paulina da hɔ no a ne sisi wɔyɛ ho hwia yi ne ɛna maame hu sɛ deɛ ɛyɛ na ebi ana adwumaden nyina hɔ bebrebe ana bibi ɛna ɔno ansuo sɛ ɔde miemia no ano antimi amfa na sɛ ade ya na ɛkɛse to mu hyɛ ase so mu tua na mo kɔ hospitals no yɛ dade ase ɛmɛ amanfo bi kyerɛkyerɛ mu baabi foforɔ na akɔkɔ wie mpo kɔnfo bi hɔ ma kɔnfo no maa no duro sɛ ɔnkɔnkɔ punu na eduro ne punu no mu no maame na no ansuo ɛde eduro na gumu a Akoma FM 87.9 odi agu adem na odi asi hɔ na Paulina ɛte ɛbɛn nsuo no ɛna odi ntoma kunu sɛ bia ɛbɛ sɛ na ade na ɛyɛ no ne sɛ ama ne nan no nyinaa titiri ne sense sɛ wɔ ne nan na se from waist down on tehwe to on tehwe ti heat ne bɔ na sere mu saa no nyinaa no nsuo no hwe ɛworo no but when tani ba ho so no na ho nyinaa nsuo mu nyinaa ro na me anim ne ekuro no nyinaa wɔ hɔ no ma ɛka sɛ yeyi a bi amafo bi no ntimi nhwɛ nti ɛbɛsrɛ wiabɔ nti asɛm ne tentene titia no sɛ Paulina ne nan ne free sisi kɔndeɛ na ase ne nyinaa ewu ti ɔde areho sɛm bɛto yɛ ne me yɛ kɔ so kasa amafo so tum 87.9 na no yɛ ma no 2500 de bi ɛfo ka free akɔfie ɛno ɛna yɛ ma yɛ nua Spatus edi omanim sanse dodo na adwenkyerɛ Bible doctor bi din doctor say doctor na yɛ nimu no a wayɛ surgery bi ama yɛ da ti Spatus di animu ɛne omu kɔ edua nkwanta to mu so kɔ yɛ no kodi bɛ na wɔtwe ne kakra kɔ bɛ na wɔtwe mi no ɛna doctors na examine no hu no sɛ physio eguso yɛ adwuma deɛ but yɛ hwɛ sɛ ne report no te no a ɛnya deɛ a yɛ ha na ɛsɛ yɛ nti ɛsɛ ɔsaba back to comfort no chi ebra obefiri hɔ aba no na ne nan ba ko ahono saa yi tɔmɛda comfort no chi ne nan na ahono no ho adwuma ɛna ɔmba bɛyɛ yɛ nti yɛ chefo bɛka yɛ a yɛkɔkɔ sra no me ne peg ne kɔ yɛ ma no so ɛsan kɔ donate ska kakra ɛde ma no mo de support to ɛhɔ no mo kɔ dan no ɛma ɔmo yie no tɔmo yie no no nom san kɔkɔ ho specialist a sabre doctor amano enuro bi say onom no for 2 months ya calculate enuro nurse ho ka no na nso nya agro nti ya chief beka ya be na otwimi enu mu ani e ko na otwimi ensani na ya present 6000 Ghana cedis e de mama me no okototo enuro no kosi 4000 almost 4000 na de aka no na otwimi ya omko fisio 3000 ya so on fa de aka no nto no mfa nye keska de beko fisio no ti say ye twen 2 months no say no na wo no ne besa doctor na shen say onum wi a onkoye lab no mfa report na emra no ne behwe e be kire nia omo betimi aye en sa sika we nyina ye de mane ni nyina ye de aboafo e de boa ye ana yetimi e de ema so ye kan Linda you spend it close to 20,000 okay a little over 19,000 you spend on Linda ho and na mohib ya man no 38,000 and Ignatius your man 15,000 and Linda Akoma FM 87.9 Kumasi 2,005 plus 6,000 8,500 for now if you mo St. John of God niska mo de koy 2,500 initially in the moment no de koy and Sunday yesa koma omu oil confirm no ko eso mo say 2,000 they say amomo 10,000 and over 500 all right ni nyina ye say de etwen eye say 2 months e dro na wonom ne ebe so na wakoye lab no na doctors ahwe na report na akire de ombeye na afi ya hwe ne nto aso they say de etiefo eguso e de to monim say Paulina de en de ya yes baby na ye nuru baby a Akoma FM 87.9 Kumasi na ye de ho nwa beba na afi say mo bi wo ho a ombetimi asa aboa yen am ye de awie ne kurakura ene bire no duru a na ye be ko chief executive o time na so enso ye wo ba ko bi anka ye to ne amama na o de ne baba ha se ne ba yare eye lady bi ye ma no 250 cedis nanka on fan ko hwe ne ba ne kunu edwuma se ye ko wi ase ne aye sign boni dwetire se on fa enkoye memre ne ko ye pese ye tiefo fra ye be 3 minutes bi enti 0243 114497 0243 114497 praying ene de call no tie mu na ye mpo ye pese ye be passport for no a time tie nua no ye hwe ne ba no ye wie ye sign boni dwetire na o se oton nsuo nso sikasem wa ye den enti ye mani sikasem on fanton nsuo ye papa bi so ba ha ye to mattress e de man right eja Osman anope kra fa ya ma ya fishia pa tie se kwa comment na fish yo hello good afternoon
Hello, Aunty Bea. 1937 na ne de ntie mu pa official pa. Kata. Oh, Kasampacho. Remember me tell me what you na ya da studio na me wa ka. Wa fa wa kasa wo ma o de nyame adom afofo fo si mu abrawa e. Mada. Yo, yate. Ayo mi jana na dira. Yo, yate wa fa ya da se pa na ya me ti no ye twa de to. Bye bye. Second caller. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho ho ye. Pacho, nyame adom. Me so kamini mo nsem kakra. Aba mo last case ya mo ka yes obi down no na wa yes Paulina Delo. All right. Pacho ye be call 3 into your power number ya wo frɛ ya Pacho frɛ. Na ye no we di komo why. All right. Good afternoon. Good afternoon. Pacho ko aplo. Yeah, that's okay. Na me time Christmas. Salam alaikum. Mo bi dara fi si apa. Yo, ya jo so ai. Atidani de be mamu Akoma de ye wazoyi. Kana le feli siku na ba fu de su ka ko tiri o gwande. Ni be ha. Akoma sampuni. Wa ni na ebe nyini. Ndi ma ye ho. That's. E bon pa e na ma ye nkwane e de. We fa last caller why na de mo fa nche. Last caller. Hello. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Pacho mo problem. Nyame na adum ye ho ye wa so. Ati aba ka fa tomorrow no. Ya ko to nko mo ya. Ba nyama ati Pacho ka se pen fa. 87. Me to fi we ni ba yo. Pacho ye nko e ka. Do betini. Yo. Maya vivi papa na nyagopo na me se ne de. O mama wonzi ma wonzi. Amen. Na on tu me kwem. Amen. No pejja mo fi ado mo ko ado. Amen. Azibia mo ni bia na emi zini ni de. Na me na me jini zini obobo mo. Amen. Bia go ko o ye do o be si de bia. Na me pejja no ado ni. Amen. Amen. Ye da se. Oh, what's my last caller? My paper about bro mo so hati. Yeah, for one time. Hello, good afternoon. Good afternoon. Sweetheart, ma for one ke be me ya. Pacho di baby ya ka safi. Pacho, idi mi na mi friend voter. Yo, mi na yeti o. Pacho, one person na me person me no dey come up with that granty. And then I make nyanya. Okay. Me pacho, ye power number we ya ofre na ofro mo de me number be ma na ye di nkomo why. Okay, me da say. Yo. Amen. Chief executive producer, Bono Tofa, ye pan ye resource persons are ye new my program. Bubomu din ne do mase na ye fa program ne mbrebe why. 2 minutes. Bro so ameyi with ma minika na Reverend Akoma FM 87.9 Kumasi. Danasipa na fe Reverend Inshira Edujemfi enra ona enya kwan etie no na hwe wonu TV mu ho no mama Erade Inshira pa afi lawyer Kwame Ba toda kwa o court dem ni e frɛ no so ya no dibrika no aba Kwame Erade Inshira amen na fe Reverend Amma Bruce also ati say otu kwan kakra baby obi Erade nka no no fa me kan yensa so mpie mu Erade Inshira no na Reverend Akoma FM 87.9 toda wo ba utim say wa pre ofiri akoya bi ofe ba bi di tiato ni asa friends ko e shete shene sa bra ni bia no wa ba okay opa no 2 year Akoma chedie we ti akotimi ye pa opa Erade nka no Akoma pa wo ma Akoma munsem tu ho cha ya wo de ma Akoma munsem opa bi obi Erade Inshira yenim say afia ye besimi mo amada woroma na ba mi yetini akoba bia pese yeko monko so na monkra ye musa ye ne mo ya tiefo so ya damase e mamu nyina finhia pa ne aka mo se de mo ye yen e ho adanse ni ye die yenim se unye yen 87.9 fremu aya monye so ye ne mo ana eko ye ne mo ana eko ye damase papa chief executive producer e no de aseda e de amamu nyina ne amamu afihia pa ye sponsors ama sponsor ye program ni nyina so ye damase se de bi yes Mesro yes me sorry de ma me nchia mi wura na me mare finchia pa 2 seconds Mesro ohene ba ko finti a otoso mienu okay otumfo chia me pani mi wura ya me somo no adawroma na wa hye me ni munyam ti bire bi sei mu esem so me kan no
man official pa na den kan e ma wa official pa nti sponsors no ye da mu nyina ma se nyame enham no ma madwuma enkoso se be ya da ne da fefofo aye besim no mo betimi abe sponsor ye dwumedi a ye di e wa hanyina mo amaboa yen from donations ahodre bi wa ye be ye kra na yesugu ye yem aye se ye sresra de dodo enso ye be kan ya na mo boa yen ye da mu nyina ma se nyame enham ma memfa happy birthday si enfama ye nuanu mu di omo birthday ye wia na ye di dwumedie ni nyina aba na wie ye de di kan no de ama Joycelyn Ajiman we adwuma was in Joseph Rural Bank Mampontein branch. Happy birthday to you we every opoku justice or say ye ma afishiapa emfa emano de to so mienu de ama Mercy Obin Owusua also ukno Abwaje Frank Jackson oni enkra ni nyina ekuma papa bi nyame ehia happy birthday to you yedamu nyina amase sama boayen ama akoma mu nsam abedru sa pempenso a aba bedri ye hyemo bose afefofo a ye besim no adomdom ye ne a ye de de ehwam de de adesua ewom na ye de ebebram bibi special bi wo honom a afia ye besim no ye imagine ja eba betudwa esan se yen pese be ye se be ka wasem nko akọ emwa ye pese ye de boa enkofo so ye si afefoforo no ma ye manager eba be pa sa dwumedie ni nyina ho entuma ma memfa inkwanhyesem emfama ye nyina ne yehwe ye ho yie afi ewie ye na ye hyema afefoforo a ye de nsempa de abramo production team members no ye Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa akode Peggy Era Beluchi Emmanuel Kwame Vadi ene efie hafo nyina ye mamu nyina afishiapa ena me fa special greetings enso fama mawofo me maame ene me papa Mr and Mrs Piogabra ena me siblings for your support any enkranhye any efutu ena ede eko bebi a yekoi yeda mu nyina mase na Mr Nyama me COO Mr Nyama me my special greetings right we ma de kwantia me chiao na yencha your group CEO Madam Beatrice Ajiman also yeda wasepa for your encouragement modema yen behind the scenes yeda mu nyina mase se mokoswa etie Akoma FM. Yes, sorry, na chief executive producer for Akoma Sports Little. What's not since the sponsor Abraham Ede also at the countdown 2024. The Akoso was sports arena nina yet nina and so at the Abraham. Midi at the beaches Piogabra with me and frame Aunty Bea. Yawamunina afishiapa.